Vandeyaham Shri Guru Shri Judapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Shusarjahatam Shahagam Raghunatam Mitam Tam Shachivam Shadaitam Shavadudam Parijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Siddhartha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakamitam Shcha Mantra Guru Jota Shikha Guru Ganta Chadane Age Koriya Vandam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Praschapta Deshatarine Shri Prabhupada Ki Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Se Advaita Gadadha Shiva Sari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram. One evening in the Kirtan in Srivas Angan, Goshundar, he sat down and began calling out the name Pundarik, Pundarik, and crying incessantly. एक सन्ध्यामा श्रीवासाङ्गनमा कीर्तन गर्दै गर्दै गोरसुन्दर भगवान एक ठाउँमा बसेर पुण्डरीक पुण्डरीक भनेर रुन थाल्नुभयो. And the devotees, they inquired from the Lord, who is this person whose name brings such incessant tears to your eyes? र भक्तहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो कि यस्तो को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले हजुरको आँखामा अविरल आँसुका धारा ल्याएको छ. Please tell us about him. कृपा गरेर उहाँको बारेमा बताउनुहोस्. So from his own lips, Sri Sachinandan began to describe the glories of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya. र आफ्नै मुखारविन्दबाट श्री सचिनन्दनले श्रील पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको बारेमा वर्णन गर्न लाग्नुभयो. विषयी प्राय तार परिचय छ चिनेते ना पारी केहु शैतो वैष्णव. Vishai Prai, he introduces himself just like an ordinary materialist. उहाँले आफूलाई साधारण भौतिकवादी जस्तो परिचय दिनुहुन्छ. Chinetena parikehu shaito Vaishnava. No one can recognize him as a Vaishnava. र कसैले पनि उहाँलाई वैष्णवको रूपमा चिन्न सक्दैनन्. And Mahaprabhu was explaining that his humility was such that he, out of fear, he would not bathe in the Ganga, fearing his feet would touch Ma Ganga. र चैतन्य महाप्रभु वर्णन गर्नुहुन्छ कि उहाँको यति विनम्रता थियो कि आफ्नो चरणले गंगालाई स्पर्श गर्छ कि भन्ने डरले उहाँले गंगामा स्नान गर्नुहुन्थ्यो. And he would feel pain in his heart when he would see the common people washing their hair, washing their clothes, washing their teeth in Ma Ganga. So he would not go to her banks during the daytime. र साधारण मान्छेहरूले आफ्नो दाँत माझेको कपाल धोएको कपडा धोएको गंगामा देख्दाखेरि उहाँलाई पीडा हुन्थ्यो. त्यसकारणले दिउँसोको समयमा उहाँ गंगामा जानु हुँदैन थियो. But rather he would go at night time and offer respects and prayers of glorification of Ma Ganga. बरु रात्रिको समयमा गएर गंगा मातालाई प्रणाम र प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो. He was a learned scholar. उहाँ विद्वान पण्डित हुनुहुन्थ्यो. We'll show you some shots later of the whole area there of Pundarik Dham. He was Jomidar. He was a large landholder. र केही समयपछि हामी त्यहाँ पुण्डरीक धामका चित्रहरू देखाउनेछौँ. त्यहाँको जमिनदार हुनुहुन्थ्यो. And respected by the scholars of Chattogram, East Bengal. र चट्टग्राम पूर्व बंगालका विद्वानहरूद्वारा माननीय हुनुहुन्थ्यो. He also had his residence in Navadip Dham. साथै नवद्वीप धाममा पनि उहाँको निवास स्थान थियो. And as was common for many Vaishnav Brahmins in Bengal, they would travel to and from Navadip Dham from their various respective residences. र जस्तो कि विभिन्न विद्वानहरूमा प्रचलन थियो उहाँहरू यात्रा गर्ने आउने जाने गरिराख्नुहुन्थ्यो. And then as Mahaprabhu described, he's coming to Navadip Dham. र चैतन्य महाप्रभु यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ नवद्वीप धाम आउँदै हुनुहुन्छ. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself was aware that Pundarik Vidyanidhi Mahodaya had arrived in Navadip Dham. र श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयंलाई पनि अवगत थियो कि पुण्डरीक विद्यानिधि महोदय नवद्वीप धाम आउनु भएको छ. When he came, those who saw him, they considered him to be an ordinary materialist. र जब उहाँ आउनुभयो साधारण व्यक्तिहरूले उहाँलाई एउटा भौतिकवादीको रूपमा देख्नुभयो. However, Mukunda Datta and Vasudev Datta, two brothers who were from the same area in Chattogram, they knew
the actual glories of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya. तर मुकुन्द दत्त र वासुदेव दत्त दुईजनालाई चाहिँ त्यही स्थानबाट छट्टग्रामबाट भएका कारणले उहाँका गुणानुवादहरूको बारेमा जानकारी थियो। Godadha Pandit and Mukunda Datta were intimate friends. र गदाधर पण्डित र मुकुन्द दत्त अत्यन्त मिलनसार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। Guyama Kiti Prichiti, they regularly shared their innermost realizations with each other. र नियमित रूपमा आफ्ना अन्तरङ्ग भावनाहरूको आदान प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। Mukunda Datta, he was aware that Gadadha Pandit was desirous of taking shelter of a Paramhamsa Vaishnava. र मुकुन्द दत्तलाई यो जानकारी थियो कि गदाधर पण्डितलाई परमहंस वैष्णवको आश्रय लिने इच्छा छ। And he shared with him that I know you desire to meet a great Vaishnava, and I'd like to take you to see one great Vaishnava who has come to Navadip. र उहाँले भन्नुभयो कि मलाई थाहा छ तिमीलाई कुनै महान वैष्णवलाई भेट्ने इच्छा छ, त्यसकारणले म तिमीलाई यस्तो महान वैष्णवलाई भेटाउन लिएर जान्छु। In return, all I ask from you is that you consider me your servant. र वापसमा तिमीले मलाई केवल मात्र आफ्नो सेवकको रूपमा स्वीकार गरे पुग्छ। So Gadadha Pandit and Mukunda Datta, they came into the presence of Pundarik Vidyanidhi Mahodaya. र गदाधर पण्डित र मुकुन्द दत्त दुवैजना श्रील पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको स्थानमा आउनुभयो। And just like a prince, he was sitting in the most opulent circumstances. र राजकुमार जस्तो अत्यन्त वैभवशाली अवस्थामा उहाँ स्थित हुनुहुन्थ्यो। This painting, this was done in the late 1980s by one Prabhupada disciple. र यो जुन चित्र छ एकजना प्रभुपादको शिष्यले 1980 को समयतिर बनाउनु भएको हो। He actually still resides in Navadip. उहाँ अहिले पनि नवद्वीपमा निवास गर्नुहुन्छ। And this painting is worshipped. This is the picture of the Sripat, the Janmastan of Pundarik Vidyanidhi Mahodaya. This is the painting that's worshipped in his birthplace. र श्रीपाद पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको जन्मस्थलमा श्रीपाटमा यही चित्रको चाहिँ पूजा अर्चना हुन्छ। And this is capturing his style. र उहाँको स्वभावको यहाँ चित्रण गरिएको छ। So he was dressed in the most opulent clothing. अति सुन्दर वेशभूषा धारण गर्नुहुन्थ्यो। In the most comfortable couch. र अत्यन्त आरामदायी कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो। With soft silken pillows and comfortable cushions. जसमा रेशमी तकियाहरू राखिएको थियो। Surrounded by various kinds of expensive vessels, water pots and र अलग अलग किसिमका महँगा जल राख्ने भाँडाहरूले घेरिनु भएको थियो। A plate, a brass metal plate with pan. र तामाको थालमा पान राखिएको थियो। And even the spittoons for the reject pan spitting. र खाइसकेको पानलाई थुक्नका लागि थुक्दानीहरू पनि थिए। Being fanned by two servants with the Mayor Paka being fanned with the peacock fan constantly, the gentle breezes on his body. र दुईतिरबाट दुईजना सेवकहरूले उहाँलाई सुन्दर हावा दिइराख्नु भएको थियो मयूर प्वाखद्वारा। And seeing his opulent condition, Gadadha Pandit, in his mind, he began to doubt the character of this Vaishnava. र उहाँको यस्तो ऐश्वर्यशाली अवस्थालाई देखेर गदाधर पण्डितले आफ्नो मनमा यो वैष्णवको स्वभावको बारेमा शंका उत्पन्न भयो। What kind of Vaishnava lives in such opulent, is attached to such opulent circumstances? कस्तो किसिमको वैष्णव हो जो चाहिँ यस्तो ऐश्वर्यशाली अवस्थालाई देखेर आकर्षित हुनुहुन्छ। With the tilak beautifully decorating his forehead and the gopi dots. र सुन्दर तिलक निधारमा लगाउनु भएको छ, गोपी थोपाहरू लगाउनु भएको छ। His long beautiful hair which was scented with amalaki oil. र लामो कपालमा सुगन्धित तेल लगाउनु भएको छ। What kind of Vaishnava is this? कस्तो किसिमको वैष्णव हुनुहुन्छ? Divya Bhog, Divya Vesh, Divya Kesh, such attention he's taking just on his appearance. र आफ्नो प्रस्तुतिलाई लिएर धेरै ध्यान दिनु भएको छ। So Mukunda Datta, he could understand, even though Gadadha Pandit, he did not speak anything, but he was thinking like this in his mind. र गदाधर पण्डितले केही नबोले तापनि मनमा नै यस्तो सोचिराख्नु भएको छ भने मुकुन्द दत्तले बुझ्नु भयो। And Mukunda Datta, he could understand the inner the doubt which had arisen in the mind of Gadadha Pandit. र गदाधर पण्डितको मन भित्रको शंकालाई मुकुन्द दत्तले बुझ्न सक्नुभयो। So in order to reveal, we were discussing in detail yesterday. This is summary review.
र हिजो त विस्तारमा चर्चा गरिसकेका छौं, आज सार संक्षेप मात्रै प्रस्तुत गर्दै In छौं। order to reveal the devotional character, the transcendental consciousness, divine consciousness of Pundarik Vidyanidhi Mahadai. र पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको दिव्य स्वभावलाई प्रकट गर्नका लागि In a beautiful voice, Mukunda Datta was recognized by Sri Chaitanya Mahaprabhu for his singing. र सुन्दर स्वरमा, किनकि चैतन्य महाप्रभुले पनि मुकुन्द दत्तलाई उहाँको सुन्दर स्वर र कीर्तनका लागि चिन्नु भएको थियो। With great devotion. अति भक्तिका साथमा। Ati Bhakti. And he sang the verse from Srimad Bhagavatam describing how Krishna bestowed so much mercy on Putana demon, even though she came with the intention to poison him. र श्रीमद् भागवतमबाट एउटा श्लोक गाउनुभयो जसमा वर्णन थियो कि पुतना कृष्णलाई विष खुवाउनलाई आएकी भए पनि कृष्णले उलाई मातृ गति दिनुभयो। She was awarded the position of mother in the spiritual sky. र आध्यात्मिक आकाशमा माताको स्थान प्राप्त गर्नुभयो। And when he heard this verse from Srimad Bhagavatam, then Pundarik Vidyanidhi Mahadai was unable to contain his ecstasy. र यो श्लोकलाई सुन्ने बित्तिकै श्रील पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयले आफूलाई रोक्न सक्नु भएन। And with his feet he began kicking all of the vessels and all of the smashing to the ground. र जति पनि जलका पात्रहरू थिए सबैलाई लात्ती हानेर फुटाल्न थाल्नुभयो। And tearing up all of the soft silken cushions. र जति पनि रेशमी कुशनहरू थिए सबैलाई च्यात्न लाग्नुभयो। And tearing his valuable beautiful dress. र उहाँको अत्यन्त मूल्यवान कपडालाई पनि च्यात्न लाग्नुभयो। And his beautifully decorated hair, it became disheveled. र उहाँको सुन्दर श्रृंगार गरिएको कपाल पनि फैलियो। Unable to contain his bab udoy, eruption of feelings. र आफ्नो भावोदयलाई उहाँले रोक्न सक्नु भएन। This in itself is quite an interesting topic. यो स्वयंमा पनि अत्यन्त रोचक शीर्षक छ। Srila Prabhupada, he wrote the book Teachings of Lord Chaitanya. श्रील प्रभुपादले श्री चैतन्य महाप्रभुको दिव्य उपदेश पुस्तक लेख्नु भएको छ। Who is familiar with that book? यो पुस्तकसँग को अवगत हुनुहुन्छ? Very few. थोरै जना मात्रै। Now this book is so important that Srila Prabhupada, he wrote the first canto of Srimad Bhagavatam before leaving India. र यो पुस्तक यति महत्त्वपूर्ण छ, श्रील प्रभुपादले भारत छोड्नुभन्दा अगाडि नै श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्द लेख्नु भएको थियो। Just before coming to Kathmandu, I was in Delhi for 1 week. र काठमाडौँ आउनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि एक हप्ताका लागि म दिल्लीमा थिएँ। Teachers training course. र त्यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भइरहेको थियो। ISKCON Rohini. ISKCON रोहिणीमा। And the devotees, they took me to Chippiwada. र भक्तले मलाई छिपीवडा लिएर जानुभयो। It's in old Delhi, just near the Red Fort. र लाल किल्ला नजिकै पुरानो दिल्लीमा छ। So that was the place where Srila Prabhupada lived for more than 5 years. र त्यही स्थानमा श्रील प्रभुपाद 5 वर्षभन्दा बढी बस्नु भएको थियो। That place, Srila Prabhupada told His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj to acquire that. र श्रील प्रभुपादले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराजलाई यो स्थानलाई लिनको लागि भन्नुभएको थियो। And it took Gopal Krishna Goswami 38 years to actually acquire that residence. र यो स्थानलाई प्राप्त गर्नको लागि श्रील गोपाल कृष्ण महाराजलाई 38 वर्ष लाग्यो। And it previously was in the family Krishna Sharma. It was his family home, and they were worshipping Radha Vallabha there. र पहिला उहाँहरुको पारिवारिक घर थियो र त्यहाँ राधा वल्लभको पूजा गर्नुहुन्थ्यो। And Prabhupada, he would chant his japa in front of Sri Radha Vallabha. र श्री राधा वल्लभको अगाडि श्रील प्रभुपादले आफ्नो जप गर्नुहुन्थ्यो। He would see the Mangal Arati. र मंगल आरती दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। Sometimes he would go to the market and buy jalebis. That jalebi shop is still there. र बजारमा गएर जिलेबी किनेर ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यो पसलले पनि छ। And offer jalebis to Sri Radha Vallabha. र जलेबी लगाएर श्री राधा वल्लभलाई अर्पण गर्नुहुन्थ्यो। In the evening, Prabhupada would sometimes do the arati to Sri Radha Vallabha. र सन्ध्याकालमा कहिलेकाहीँ श्री प्रभुपादले श्री राधा वल्लभको आरती पनि गर्नुहुन्थ्यो। Now ISKCON, we have that property. We have 5-6 brahmacharis living there.
र अहिले त यो सम्पत्ति इस्कनको भएको छ र 5-6 जना ब्रह्मचारीहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। Before taking the flight from Delhi to Kathmandu, I went to that temple in the morning. र दिल्लीबाट काठमाडौँको विमान पक्रिनुभन्दा अगाडि बिहान म त्यो मन्दिरमा गएको थिएँ। Actually, we were staying quite some distance away. It took us more than half an hour to go there at 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning. र हामी अलिकति केही टाढा बसेका कारणले गर्दाखेरि बिहान 3-4 बजे पनि लगभग आधी घण्टाको समय लाग्यो। Because I wanted to see the Mangalarti of Sri Shiva, that Prabhupada had worshipped those deities. र ती विग्रहहरू जुन श्रील प्रभुपादले पूजा गर्नुभएको थियो उहाँहरूको मङ्गल आरती हेर्ने इच्छा थियो। I wanted to see the Mangalarti and begin my journey to Kathmandu. र उहाँहरूको मङ्गल आरतीको दर्शन गरेर काठमाडौँको यात्रा प्रारम्भ गर्न चाहन्थे। In that most auspicious manner. यस्तो अति मङ्गलमय तरिकाले। And during the Mangalarti, I prayed to Sri Radhika. र मङ्गल आरतीको समयमा श्री राधिकालाई मैले प्रार्थना गरेँ to please bless me to be able to glorify Shri Pundarik Vidyanidhi Mahodaya in Nepal. र मैले श्री राधिकालाई प्रार्थना गरेँ कि मैले राम्रोसँग श्री पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयलाई नेपालमा your father हजुरको पिताको गुणगान गाउन सकूं, and in some humble way make his glories known to the devotees in Nepal. र कुनै विनम्र तरिकाले नेपालका भक्तहरूलाई उहाँका गुणहरूको बारेमा बताउन सकूं। So as a result of Sri Radhika's blessings, we've been able to present some things about Pundarik Vidyanidhi Mahodaya to you. र श्री राधिकाको कृपाका कारणले नै आज पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयका केही गुणहरू प्रकट गर्न सकिरहेको छु। So that place is very special because Prabhupada wrote a lot of the first canto of Srimad Bhagavatam in those rooms. र त्यो स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनकि श्रील प्रभुपादले श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्धको अधिकांश भागहरूलाई त्यही अनुवाद गर्नुभएको थियो। So the place is so charged with such divine shakti. त्यसैले त्यो स्थान अत्यन्त दिव्य शक्तिले समन्वित छ। And Prabhupada performed such deep bhajan there. र श्रील प्रभुपादले अत्यन्त गहिरो भजन त्यहाँ गर्नुभएको थियो। And wrote the books which inaugurated the Sankirtan movement all over the world. र ती पुस्तकहरूको लेखन गर्नुभयो जसले विश्वभरि विश्वव्यापी संकीर्तन अभियानको प्रारम्भ गरे। Prabhupada was publishing back to Godhead every 2 weeks there and personally going to the tea stalls and distributing in that area. श्रील प्रभुपादले व्यक्तिगत रूपमा पत्रिकाहरू लेख्नुहुन्थ्यो र चिया पसलहरूमा गएर वितरण गर्नुहुन्थ्यो। Prabhupada also wrote his first book in that place, Chippiwada. र त्यही छिपीवडामै प्रभुपादले आफ्नो पहिलो पुस्तक पनि लेख्नु भएको थियो। Here in Hare Krishna land, ISKCON Kathmandu, we're surrounded by many exalted followers of Srila Prabhupada. र यहाँ हरे कृष्ण धाममा हामीहरू श्रील प्रभुपादका कयौं सुन्दर अनुयायीहरूद्वारा घेरिएका छौं। Amongst the learned scholars present, who can tell us the first book Srila Prabhupada wrote? र यहाँ रहेका विद्वान व्यक्तित्वहरूमध्ये कसले भन्न सक्नुहुन्छ प्रभुपादले प्रथम लेख्नु भएको पुस्तक कुन हो? Yes. Very good. Yes, Easy Journey to Other Planets. Easy Journey to Other Planets. अन्य लोकहरूको सुगम यात्रा। And actually that's the first book that I received when I was a young man. I received that book on the street, Easy Journey to Other Planets. र युवा अवस्थामा मैले पहिला प्राप्त गरेको पुस्तक पनि यही नै थियो। So it was a very nourishing, emotional moment for me visiting that place. त्यसकारणले त्यो स्थानको दर्शन गर्नु मेरो लागि अत्यन्त भावनायुक्त अनुभव थियो, which I thought I would share with you. जुन चाहिँ मैले हजुरसँग बाँड्न चाहे। And encourage you to visit Chippiwada. र हजुरहरूलाई पनि छिपीवाडा जानलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। The Brahmachari temple president there, Prabhu, he said to me, Prabhu, Chippiwada is yours. र त्यहाँको ब्रह्मचारी प्रभुजीले मलाई भन्नुभयो, प्रभुजी छिपीवाडा हजुरकै हो। There is a room there, guest room. He said, whenever you come to Delhi, you come and stay here. र त्यहाँ अतिथि कोठा छ, जहिले पनि तपाईँ दिल्लीमा आउनुहुन्छ यहाँ अवश्य पाल्नु होला। So I pray with your blessings that I can visit that place when I go to Delhi each time. र हजुरहरूको आशीर्वादको साथमा म प्रार्थना गर्दछु कि दिल्ली जाँदाखेरि फेरि त्यो स्थान भ्रमण गर्न सकौं। There's a picture, a well-known picture. This is spontaneous, otherwise I could have had the pictures. But Prabhupada is sitting on the balcony in Chippiwada and he's sitting there in 1964.
र 1964 मा श्रील प्रभुपाद त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ And the 3 volumes of Srimad Bhagavatam that he personally published in Delhi, they're in front of him as he's sitting there on the balcony. र व्यक्तिगत रूपमा दिल्लीमा प्रकाशन गर्नुभएका श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्धका 3टा भागहरू उहाँको अगाडि छन्. So Prabhupada, he took those 3 volumes of the first canto of Srimad Bhagavatam and then he went to deliver Krishna consciousness in the Western world. र श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्धका यिनै 3टा भागहरूलाई लिएर कृष्ण भावनामृतको प्रचार गर्न श्रील प्रभुपाद प्रस्थान गर्नुभयो. And the next book, after completing the first canto of Srimad Bhagavatam, the next book that Prabhupada wrote was the teachings of Lord Chaitanya. र श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्ध पश्चात नै श्रील प्रभुपाद लेख्नु भएको अर्को पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेशहरू हुन्. You can hear in 1966 Prabhupada is lecturing on the Rupa and Sanatana Shiksha. र 1966 मा श्रील प्रभुपादले रूप सनातन शिक्षामा प्रवचन गर्नुभएको सुन्न सक्नुहुन्छ. In the morning class to the people, the new people, they're not even initiated. No one was even initiated. Prabhupada's lecturing on Rupa and Sanatana Shiksha. र प्रातःकालीन कक्षामा दीक्षा पनि नलिएका भक्तहरूको सामनेमा श्रील प्रभुपादले रूप सनातन शिक्षाको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ. Because he's writing teachings of Lord Chaitanya. किनकि उहाँले श्री चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेशहरूको लेखन गर्दै हुनुहुन्छ. So Prabhupada's his ambition was to, as soon as possible, introduce Chaitanya Mahaprabhu to the Western world. त्यसैले श्रील प्रभुपादको इच्छा थियो जति सक्दो छिटो पाश्चात्य जगतमा चैतन्य महाप्रभुको शिक्षाहरूलाई ल्याउनु. So therefore he wrote a summary of Chaitanya Charitamrita even before proceeding on to the second canto. त्यसैले दोस्रो स्कन्धको प्रारम्भ गर्नुभन्दा पनि अगाडि नै श्री चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेशहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो. So that's very significant. यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो. Now another point of interest, अर्को रोचक कुरा के छ भने that the teachings of Lord Chaitanya, it is a summary of Sri Chaitanya Charitamrita. चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेशहरू श्री चैतन्य चरितामृतको सार संक्षेप हो. However, it doesn't begin in the Adi Leela. तर पनि यो आदि लीलाबाट प्रारम्भ हुँदैन. It doesn't even begin in the beginning of Madhya Leela. र मध्य लीलाको प्रारम्भबाट पनि सुरु भएको छैन. It begins in the 19th chapter of Madhya Leela. यो त मध्य लीलाको पनि 19औं अध्यायबाट प्रारम्भ भइरहेको छ. And it doesn't even begin in the beginning of the 19th chapter. र 19औं अध्यायको सुरुबाट पनि सुरु भइरहेको छैन. It begins in the middle of the chapter. यो अध्यायको बीचबाट प्रारम्भ भइरहेको छ. So Prabhupada, the first image of Sri Chaitanya Mahaprabhu that he wanted to present to the Western world was this particular incident in the middle of the 19th chapter of Madhya Leela, Sri Chaitanya Charitamrita. त श्रील प्रभुपादले चैतन्य महाप्रभुको जुन पाश्चात्य जगतलाई छवि प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ. Now, amongst the learned scholars present of the Goswami Grantha, who can say what is the opening paragraph of the teachings of Lord Chaitanya? What is Prabhupada describing? र चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेशहरूको प्रारम्भ श्रील प्रभुपादले जुन गर्नुहुन्छ यहाँ रहेका विद्वान वक्ताहरूले बताउनुस् त कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ. We said this just a couple of days ago in the morning class. केही दिन अगाडि बिहान भागवतम क्लासमा यसको चर्चा भएको थियो. But in any case, I have the mic, so I'll take the opportunity to tell you what he says. तर माइक मैसँग भएको कारणले गर्दा तपाईलाई बताउने मैले गर्छु. He begins the teachings of Lord Chaitanya describing Sri Chaitanya Mahaprabhu in Prayag, Allahabad, Prayag. र उहाँले श्री चैतन्य महाप्रभुको प्रयाग या इलाहाबादको लीलालाई बडा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ. He had just come from Vrindavan. Mahaprabhu only remained 10 days in Vrindavan, and he'd left Vrindavan and he was returning to Jagannath Puri and he had reached Prayag. उहाँ भर्खरै वृन्दावनबाट फर्केर आउनु भएको छ र जगन्नाथपुरीको बाटोमा म प्रयागमा आइपुग्नु भएको छ. Tens of thousands of people had gathered to attracted to see Chaitanya Mahaprabhu. र दशौं हजारौं व्यक्तिहरू चैतन्य महाप्रभुको दर्शन गर्नका लागि आएका छन्. As he was going to the temple of Bindu Madhav to take darshan. जसै उहाँ बिन्दु माधवको मन्दिरमा दर्शन गर्नलाई जाँदै हुनुहुन्छ. Krishnadas Kaviraj Goswami describes. कृष्णदास कविराज गोस्वामीले वर्णन गर्नुहुन्छ. Keyo khande, keyo hashe, keyo nache gai, Krishna Krishna boli keyo goda gori jai. Keyo khande, some were crying. कोही रुँदैछन्.
Keo hashe, some were laughing. कोही हाँस्दैछन्, Keo nache gai, some were dancing and singing. कोही नाच्दैछन् गाउँदैछन् Krishna Krishna boli, everyone was chanting the name of Krishna. र सबैजनाले कृष्णको नाम उच्चारण गर्छन् Keu goda giri jai, and some were rolling on the ground. र केही भुइँमा लडीबुडी गर्दैछन्. So Srila Prabhupada, he wanted specifically, chose this particular image of Chaitanya Mahaprabhu as the first introduction of him to the Western world. Who is Chaitanya Mahaprabhu? र शिल प्रभुपादले चैतन्य महाप्रभु को हुनुहुन्छ भनेर पाश्चात्य जगतलाई जुन प्रथम चित्र यही दिन चाहनुभयो. Chaitanya Mahaprabhu is that Param Karuna Avatar, the most merciful incarnation. चैतन्य महाप्रभु परम करुणामय अवतार हुनुहुन्छ. Potit Pavan Hetu Taba Avatar, who appears Potit Pavan Hetu to deliver the fallen conditioned souls. जो चाहिँ पतित जीवात्माहरूको उद्धारका लागि आउनु भएको छ. And who just by seeing him performing kirtan, र उहाँले कीर्तन गरेको देख्नाले मात्र पनि one becomes overwhelmed with the eruptions of love of Godhead. व्यक्ति भगवत प्रेमले आप्लावित हुन्छ. Kehu means anyone. Kehu means there's no qualification. Kehu, anybody, anyone. Kehu. केहु भनेको कुनै पनि योग्यता विहीन जो कोहीले पनि प्राप्त गर्न सक्छ भनिन्छ. Just by seeing Chaitanya Mahaprabhu, Kehu Kande, they were crying. केवल चैतन्य महाप्रभुको दर्शन गर्नाले मान्छेहरू रुँदै थिए. Kehu Hashe, they were laughing. कोही हाँस्दैछन्. Kehu Nache Gai, they were dancing and singing. कोही नाच्दैछन् गाउँदैछन्. Krishna Krishna Boli, chanting the holy name of Krishna. र कृष्णका नामहरूको गान गर्दै. Kehu Goda Godi Jai, and some were rolling on the ground. र कोही भुइँमा लडी बुडी गर्दैछन्. So Prabhupada wanted to introduce Chaitanya Mahaprabhu by explaining that this person, he can make the most unqualified roll on the ground in love of Godhead. र श्री प्रभुपादले चैतन्य महाप्रभुको परिचय दिँदै भन्नुहुन्छ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई देख्नाले मात्र पनि मान्छेहरू जमिनमा लडीबुडी गर्न थाल्छन्. This is Chaitanya Mahaprabhu. यो हुनुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु. Sri Chaitanya Avatar, Sri Chaitanya Doya, Koraho Bicha. Just try to understand the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. केवल चैतन्य महाप्रभुको दयाको बारेमा विचार गर्नुहोस्. Bicha kore chitte pabe chamatkar. Understanding his mercy chitte in your heart pabe chamatkar, you will be astounded. र उहाँको कृपामाथि विचार गरेपछि तपाईले चित्तमा चमत्कार भएको पाउनुहुनेछ. So I find this very fascinating, that this particular incident, rolling on the ground, crying in love of Godhead, just by seeing, just those who saw him. र यो घटना मलाई अति आश्चर्यमय लाग्यो कि केवल उहाँलाई देख्नाले मात्रै मान्छेहरू रुँदैछन्, हाँस्दैछन्, नाच्दैछन्, गाउँदैछन्, भुइँमा लडी बुडी गर्दैछन्. So we're on the topic here the topic here is rolling on the ground. त यहाँ जुन हाम्रो चर्चाको विषय भुइँमा लडी बुडी गर्ने छ. Because hearing the one verse from Srimad Bhagavatam, Vidyanidhi Mohadai, overwhelmed with the prema, ecstatic prema, he fell off the asana and was rolling on the ground. किनकि पुण्डरीक विद्यानिधि पनि श्रीमद् भागवतमको एउटा श्लोक मात्र सुनेर आफ्नो आसनबाट लड्नु भएर भुइँमा लडीबुडी गर्न थाल्नु भयो. Being somewhat fascinated by this, र यो चीजबाट अत्यन्त अद्भुत भएर one time in the class I took opportunity to inquire from His Holiness Srila Jai Pataka Swami Maharaj. एकचोटि मैले प्रवचनमा श्री जयपताका स्वामी महाराजबाट एउटा सोध्ने अवसर लिए. Can we roll on the ground in the kirtan? के कीर्तनमा हामीहरू पनि लडीबुडी गर्न मिल्छ त? I even quoted some of the verses describing that randomly the people are rolling on the ground. र यो चीजलाई उद्धरण गर्ने केही श्लोकहरू पनि मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेँ. I was also amused a few days ago when Sundar Gopal Babu was reminiscing on when we first met in Bangkok 20 years ago. र यो कुराको नि स्मरण आउँछ जब 20 वर्ष अगाडि ब्याङ्ककमा सुन्दर गोपाल प्रभुसँग भेट भएको थियो. How he had brought the deities of Nitai Gaur Sundar to Thailand, Bangkok. कसरी उहाँहरूले निताई गौर सुन्दरको विग्रहलाई थाइल्यान्डमा ब्याङ्ककमा ल्याउनु भएको थियो. And they were in the center there. र त्यहाँको केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो. And he showed the deities to me. र ती विग्रहहरूलाई मलाई देखाउनु भयो. And we were doing the kirtan. र हामी कीर्तन गर्दै थियौं. And I was rolling on the ground. र भुइँमा लडीबुडी गर्दै थिएँ. And they'd never seen such a thing. यस्तो कुरा कहिले देखिएको थिएन. Yes. So I was inquiring from His Holiness, is it okay for the devotees to roll on the ground in the kirtan? त्यसैले परम पूज्य महाराजले मैले सोध्दै थिएँ कि भक्तहरू यस्तो लडीबुडी गर्नु उचित हुन्छ त? His Holiness's response was very interesting. Would you like to hear what he said? र परम पूज्य महाराजको उत्तर अत्यन्त रोचक थियो. तपाईहरु सुन्न चाहनुहुन्छ के भन्नुभयो महाराजले?
Well, he said to me, first of all, it was in a rather amusing way. र एकदमै अचम्मित पार्ने तरिकाले मलाई भन्नुभयो. He said to me, actually, you have to try to check your ecstatic symptoms. उहाँले भन्नुभयो वास्तवमा आफ्ना भावनावादहरूलाई लुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ. And then he was explaining how you can roll on the ground. र त्यसपछि उहाँले वर्णन गर्नुभयो कि भएमा लडीबुडी गर्न त मिल्छ if you cannot control yourself. यदि आफैलाई रोक्न सकिएन भनेदेखि. Not like, there's a bit of space over there, maybe in the kirtan, maybe you'll roll on the ground a little. No, why not? यस्तो हैन कि यहाँनिर अलिकति ठाउँ खाली रहेछ कीर्तनमा गएर म भैमा लडीबुडी गर्नुपर्छ कि क्या हो. Then you're not allowed to roll on the ground. यस्तो भाव छ भने लडीबुडी गर्न मिल्दैन. But if you're trying to, but you cannot contain yourself, you cannot contain yourself, and you're overwhelmed with love of Godhead, and you fall on the ground and rolling on the ground, then it's okay to roll on the ground. तर यदि हजुर आफूलाई रोक्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो भावले आप्लावित भएका कारणले आफूलाई रोक्न सक्नु भएन र भैमा पल्टिनु भयो, गडागुडी गर्न थाल्नु भयो भने ठिकै छ. So we need to understand these ecstatic symptoms that were being demonstrated by Pundarik Vidyanidhi Mahoday. त्यसैले श्री पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको दिव्य शरीरमा प्रकट भएका लक्षणहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ. It's not that he's thinking, okay, yeah, now I'll make a show of how great a devotee I am. I'll tear my clothes, I'll tear my hair, I'll tear the cushions, I'll even roll on the ground. यस्तो हैन कि उहाँले योजना बनाएर अब म चाहिँ यी तकियाहरूलाई च्यात्दिन्छु, यी भाँडाहरूलाई फुटाल्दिन्छु, या आफ्ना कपडाहरूलाई च्यात्छु भनेर योजना बनाएर गर्नुभएको हैन. No, it is out of control. It is out of his control. त्यो त उहाँको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको कुरा थियो. We were also discussing in the same incident one great in Prayag when Mahaprabhu was performing the kirtan. र प्रयागमै जब चैतन्य महाप्रभुले कीर्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, one great acharya of the name Balabacharya, he came to see Mahaprabhu. एउटा वल्लभाचार्य भन्ने महान आचार्य चैतन्य महाप्रभुलाई भेट्न आउनु भएको थियो. He subsequently became the acharya, founder acharya of the Pushti Marg Vallabha Sampradaya. र पछि गएर उहाँ पुष्टि मार्ग वल्लभ सम्प्रदायको मुख्य आचार्य पनि बन्नुभयो. So he was very aristocratic Vaishnava Brahman. उहाँ त अत्यन्त ऐश्वर्यशाली वैष्णव ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो. And he was residing on the other side of Maganga in Prayag at a village called Adailo. र प्रयागराजमा गंगाको अर्को तीरमा यानी कि अडाइलो ग्राममा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो. And he took Mahaprabhu and Rupa Goswami he took Mahaprabhu and Rupa Goswami and Sri Bala, the younger brother, he took them off across the Ganga to his residence. र उहाँले श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी र उहाँको भाइ श्री बल्लभलाई गंगा पार गरेर आफ्नो गाउँमा लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो. At that time, Ma Ganga, the time of day was that she had a blackish glossy hue on her appearance, a glossy blackish hue. र त्यो गंगा तर्दाखेरि गंगाको त्यो दिनको समयमा चाहिँ गंगाको रङ एकदमै कालो कालो रङको थियो. In the boat, as they were crossing, Mahaprabhu, he saw that blackish hue, glossy blackish hue on the bank, on the surface of Ma Ganga. र गंगा माताको सतहमा यस्तो चिप्लो कालो रङलाई देखेर चैतन्य महाप्रभुले, and seeing that, he became overwhelmed with feelings of love of Godhead. र यो देख्नाले मात्र पनि चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेममा प्रवेश गर्नुभयो. Remembering Nanda Dulal and in the color, the blackish color of Nanda Dulal. र नन्ददुलालको स्मरण गरेर उहाँको कालो रङलाई सम्झेर, and so Goswami, he's standing in the boat and he's chanting the holy name and he's dancing. र गौरसुन्दर भगवान नौकामाथि उठ्नु भयो र नाच्न थाल्नु भयो. But he's feeling he's feeling embarrassed because this great aristocratic Brahman Balabacharya is sitting there. तर उहाँलाई लज्जाको अनुभव पनि भइरहेको छ किनभने यो ऐश्वर्यशाली ब्राह्मण पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ. लज्जा लागे. And he's trying to contain himself. र आफूलाई रोक्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ. But he cannot. And he's dancing and the boat is rocking side to side. The water is entering the boat. र उहाँले को नृत्यको कारणले गर्दा नौका पल्टिन खोज्दैछ र पानी भित्र छिर्दैछ. नौका. And the boat is beginning to sink.
र त्यो नौका डुब्न आँट्यो Mahaprabhu cannot stop. He cannot stop. They're just seeing the blackish color of Ganga. र गङ्गा माताको यो कालो रङलाई देखेर चैतन्य महाप्रभु आफूलाई रोक्न सक्नुहुन्न They just managed to reach the opposite bank before the boat sank. र त्यो नौका डुब्नु भन्दा केही क्षण अगाडि नै अर्को तटमा पुग्नु भयो So this is the state of Pundarik Vidyanidhi Mahadaya. Has no control. He's out of his control. These symptoms are erupting in his form. र पुण्डरिक विद्यानिधिका जुन लक्षणहरू छन् यो उहाँको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भएका कारणले यी प्रकट भएका छन् Just like Goshundar. Kirtan Korita Prabhu Sharva Bhav Udoy Stamba Kampa Pulakasru Gadgara Pralay. Kirtan Korita Prabhu. When the kirtan would begin, जब कीर्तन प्रारम्भ हुन्छ Sharva Bhav Udoy. All of the emotional manifestations would erupt in his form. उहाँको रूपमा सबै भावहरू प्रकट हुन्थे Stamba, Kampa, Pulakastra, Gadgara, Pralay. Stamba, he would become like a pillar. कहिलेकाहीँ उहाँ खम्बा जस्तो हुनुहुन्थ्यो Kampa, he would be quivering like an autumn leaf. र शरतकालीन पात जस्तो कहिलेकाहीँ हल्लिनुहुन्थ्यो Pulakastra, his hair would stand on end like a ripened jackfruit. र पाकेको कटर जस्तो उहाँका शरीरका रौँहरू ठाडा हुन्थे Gadgada, his throat would become choked up. र उहाँको गला अवरुद्ध हुन्थ्यो Gadgada Pralay. Pralay, devastation. What does devastation look like? I'm not sure, but devastation in the kirtan. र त्यसपछि कीर्तनमै प्रलय हुन्थ्यो कस्तो प्रलय देखिन्थ्यो त्यो त थाहा छैन तर प्रलय हुन्थ्यो चाहिँ थाहा छ So this is the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभुको संकीर्तन अभियान यस्तो हुन्छ It will make you cry, laugh, dance, sing the holy names and roll on the ground. यसले हामीलाई हँसाउँछ रुवाउँछ नचाउँछ गाउँछ र भैमा लडीबुडी गराउँछ After these ecstatic symptoms of love of Godhead erupted in the form of Pundarik Vidyanidhi Mahadaya, he fell on the ground. र यी दिव्य भावनवादहरू श्री पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको शरीरमा प्रकट भएपछि भैमा लड्नु भयो And then entered into a state of deep samadhi. र तत्पश्चात गहिरो समाधिको अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो And at that time, while he's lying there unconscious, र यसरी बेहोसीको अवस्थामा as we were discussing last night, Gadada Pandit began to be completely astonished, immediately came to the conclusion of desiring to accept initiation from Pundarik Vidyanidhi Mahadaya. र गदाधर पण्डित अति अचम्बित हुनुभयो र पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयबाट दीक्षा लिने स्तरसम्म आइपुग्नु भयो Yeah. Ei pate ami upadeshta nahi kori. I am on this path, but as yet I have not accepted an instructing spiritual master. म यो पथमा लागेको त छु तर मलाई उपदेश दिने गुरु स्वीकार गरेको छैन Ihane shtane mantra upadesh kori. I will approach him and request from him mantra initiation. र म उहाँको शरणमा जानेछु र मन्त्र दीक्षाको लागि प्रार्थना गर्नेछु And Mukunda Datta was very elated and very pleased to hear that this realization, this conclusion of Gadada Pandit. र गदाधर पण्डितको यो भावलाई बुझेर मुकुन्द दत्त अति खुसी हुनुभयो Shuniya Mukunda boro santosh hoyela. Bhalo boli. Well, very good, very good. र यो सुनेर मुकुन्द दत्तलाई अति प्रसन्नता भयो र एकदम राम्रो भन्नुभयो So this discussion was going on while Pundarik Vidyanidhi Mahadaya was lying unconscious. र पुण्डरिक विद्यानिधि महोदय बेहोसीको अवस्थामा यो वार्तालाप भइरहेको छ They were reading this evening from text 107 of chapter 7, Madhya Sri Chaitanya Bhagavat. आज हामीहरू चैतन्य भागवत को मध्य खण्डको 7औं अध्यायको श्लोक संख्या 107 बाट चर्चा गर्दैछौं Pradaha duite Vidyanidhi Mahadaya Baya pai bashilen hoya shustirai. That Praraha duita for 6 hours. For 6 hours he remained lying there unconscious. 6 घण्टासम्म उहाँ बेहोस भएर त्यहाँ लड्नु भयो Praraha is 3 hours. प्रहर भनेको 3 घण्टाको समय हुन्छ Praraha duite 6 hours. त 6 घण्टाको समय भयो This is not something that you imitate. र यो अनुकरण गर्न सक्ने चीजै हैन You remember when Chaitanya Mahaprabhu arrived and first took darshan of Jagannath Swami in Jagannath Puri. र तपाईलाई स्मरण होला जब चैतन्य महाप्रभु पहिलोचोटी जगन्नाथपुरी आउनु भएको थियो र जगन्नाथ स्वामीको दर्शन गर्नु भएको थियो A similar manifestation of Radha Prema, and for 9 hours he was remaining in that
comatose-like situation. उहाँको शरीरमा राधा प्रेमको प्राकट्य भयो र त्यस्तै अवस्थामा उहाँ 9 घण्टासम्म बेहोस हुनुभयो। Baya pai boshilen hoya shustir, and after 6 hours he came to consciousness and again sat down. र 6 घण्टापछि फेरि बाह्य ज्ञान भयो र बस्नुभयो। So then Mukundadatta began to explain to Pundarik Vidyanidhi the Gadadhar Pandit's desire. र तत्पश्चात मुकुन्द दत्तले गदाधर पण्डितको इच्छालाई प्रकट गर्न लाग्नुभयो। Paramashambrame Rohilen Gadadha Paramashambrame. With great respect, Gadadhar Pandit was standing. र अत्यन्त सम्मानका साथमा गदाधर पण्डित उभिराख्नु भएको थियो। Mukunda Kohentar Moner Utor, and Mukunda began to describe his desire. र मुकुन्दले उहाँको हृदयको भावनालाई व्यक्त गर्नुभयो। And he explained that doubt had arisen in his mind seeing your opulent surroundings and style. र तपाईको ऐश्वर्यमय वातावरणलाई र स्वभावलाई देखेर मनमा उहाँको शंका उत्पन्न भएको थियो। But now he is very regretful of that and he desires to take initiation from you. तर अहिले त्यसपछि उहाँलाई अत्यन्त ग्लानिबोध भएको छ र हजुरसँग दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ। He's very renounced. He began to describe the qualities of Gadadhar Pandit. र गदाधर पण्डितका गुणहरूको चर्चा गर्न थाल्नुभयो। उहाँ अत्यन्त वैरागी हुनुहुन्छ। He's very renounced devotee. Although he's young, he's very mature in spiritual realization. र अत्यन्त अहिले युवा अवस्थामा भए तापनि आध्यात्मिक दृष्टिकोणले उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। He comes from a very good family, Madhav Misra. र माधव मिश्रको परिवारबाट आउनु भएको छ। शिष्य होइते ईश्वरेर संगे अनुचार गुरु शिष्य योग्य पुंडरीक गदाधर. शिष्य होइते from childhood. बालावस्थादेखि नै Ishare Shange Onucha, he's always associating with the devotees of the Lord. उहाँ सधैँ भगवानका भक्तहरूको सँग गर्नुहुन्छ। Guru Shishya Jogya, the union, the Jogya, Guru Shishya union, the relationship of disciple and Guru. Jogya is very wonderful. It's a very ideal relationship. A guru-disciple relationship between Gadadhar and Pundarik is a very ideal relationship. र यो गदाधर पण्डित र श्रील पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको जुन गुरु शिष्यको सम्बन्ध छ यो सबैको लागि आदर्श बन्ने छ। The translation is a very good match. र यहाँ अनुवाद चाहिँ एकदम ठिक्क मिलेको भन्ने हुन्छ। And as we know that in Krishna Leela it is father and daughter. र जस्तो कि हामीलाई थाहा छ कृष्ण लीलामा उहाँ पिता र छोरी हुनुहुन्छ। Vrishabhanu Maharaj and Sri Radhika. वृषभानु महाराज र श्री राधिका। And in Gaur Leela it is Guru and Sisya Pundarik Vidyanidhi Mahodaya and Gadadhar Pandit. र गौर लीलामा चाहिँ गुरु शिष्यको सम्बन्ध छ गदाधर पण्डित र श्रील पुण्डरीक विद्यानिधिको। So he's requesting, please consider this, Mukundadatta, please consider this and choose an auspicious day to initiate him with Diksha Mantra. र त्यसैले मुकुन्द दत्तले यो कुरालाई तपाईले विचार गर्नुहोस् र दीक्षा समारोहको लागि एउटा उचित तिथि छान्नुहोस्। Choose an auspicious day. राम्रो दिन छान्नुहोस्। Such events of the Vaishnav, the Vaishnav Vidhi, यस्ता वैष्णव विधिका घटनाहरूलाई are done in conjunction with the astrological situation. यो ज्योतिषमय गणनाको हिसाबले गरिन्छ। Just like Vrindavan Das Thakur describes the Brahminical initiation of Gaudahari. जस्तो कि वृन्दावन दास ठाकुरले गौरहरिको ब्राह्मण दीक्षाको वर्णन गर्नुहुन्छ। Shubha Mashe, Shubha Dine, Shubha Kondori, Jagya Shutra Dorlin, Gauranga Sri Hari. Shubha Mashe in an auspicious month. शुभ महिनामा, Shubha Dine on an auspicious day. र शुभ दिनमा, Shubha Kondori, waiting for an auspicious moment. र शुभ क्षणको प्रतीक्षा गरेर Jagya Shutra Dorlin, he accepted the sacred thread.
उहाँले जनेऊ धारण गर्नुभयो Gauranga Sri Hari, Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री चैतन्य महाप्रभुले। So Pundarik Vidyanidhi, hearing this, he responds. त यो कुरालाई सुनेर श्रील पुण्डरीक विद्यानिधिले उत्तर दिनुभयो, Kuraimu ihaite shandeha kichunai, shandeha kichunai. No doubt, yes, I will do this. र यसमा कुनै शङ्का छैन, अवश्य म यो गर्नेछु। Bahut janma bhagye shay emoto shishapai. To acquire, to get such a qualified disciple is only the result of bahut janma bhagya, the many lives of good fortune. धेरै धेरै जन्म जन्मान्तरको भाग्यका कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवसर यस्तो सुन्दर शिक्षा प्राप्त हुन सक्छ। Good fortune accumulated as a result of many births of pious activities. जन्म जन्मान्तरको पुण्य कर्मको फलले यस्तो भाग्य उदय प्राप्त हुन्छ। One gets such a disciple. यस्तो शिष्य प्राप्त हुन्छ। So in this way, the meeting of Gadadhar Pandit, Mukunda Datta and Pundarik Vidyanidhi Mahadaya was concluded. र यस तरिकाले गदाधर पण्डित मुकुन्द दत्त र श्रील पुण्डरीक विद्यानिधिको भेटघाट समापन भयो। And Mukunda Datta and Pundarik Vidyanidhi Mahadaya, Mukunda Datta and Gadadhar Pandit, they left from the presence, offering their obeisances. They left from the presence of Pundarik Vidyanidhi Mahadaya. र मुकुन्द दत्त र गदाधर पण्डितले श्रील पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयलाई आफ्नो प्रणाम निवेदन गरेर त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। And then late in the night, Pundarik Vidyanidhi Mahadaya, he went to take darshan of Sri Goshandor. र तत्पश्चात रात्रिको समयमा श्रील पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयले गौरसुन्दरको दर्शन गर्न जानुभयो। Shall we hear a little bit about their meeting? उहाँहरूको वार्तालापको बारेमा केही सुन्न चाहनुहुन्छ? Sharaba Shangachari Eke Shar Matra Hoy. He alone, Sarva Shanga, we heard he arrived in Navadip with many Brahmins, with many disciples, with many servants. हामीले सुनेका थियौं कि उहाँ नवदीप आउँदाखेरि धेरै सेवकहरू, शिष्यहरू, अनुयायीहरूका साथमा आउनु भएको थियो। But leaving all of them behind, he went alone to see Chaitanya Mahaprabhu. तर ती सबैलाई पछाडी छोडेर चैतन्य महाप्रभुलाई एक्लै भेट्न जानुभयो। Prabhu deki matro podilen murchita hoy. And seeing Mahaprabhu, simply seeing Mahaprabhu, Pundarik Vidyanidhi Mahadaya fell down unconscious. र केवल पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयलाई देख्न मात्रले चैतन्य महाप्रभुलाई देख्न मात्र पनि बेहोस हुनुभयो। Tandavat Prabhu der nar podila korite, not even being able to pay obeisances. र प्रणाम पनि गर्न सक्नु भएन। Anande murchita hoya porila bhumite, he fell down on the ground unconscious. र बेहोस भएर भएमा लड्नु भयो। So shortly after, he regained consciousness and began to call out loudly. र केही समयपछि नै उहाँले चेतना प्राप्त गर्नुभयो र जोडसँग कराउन थाल्नुभयो। Krishna Ray, Parama More, Krishna More Bap, oh Krishna, oh Krishna, oh Krishna, my father. र हे कृष्ण मेरो पिता भन्न थाल्नुभयो। Muni Aparadir Kotek Dehotapadala, I am a great, oh Krishna, my child, he's called my Krishna, oh Krishna, my child, Bap, yeah, my child. Oh Krishna, my life and soul, oh Krishna, my child, I am a great offender, please punish me. र हे कृष्ण, हे मेरो बालक, म अपराधी हुँ, मलाई दण्ड दिनुस् भन्न थाल्नुभयो। Now, we heard that initially in the Kirtan, Mahaprabhu, suddenly he sat down and began calling out the name of Pundarik, oh my father, oh Pundarik. र अगाडि हामीले सुनेका थियौं कि एकासी चैतन्य महाप्रभु कीर्तनको बीचमा बसेर हे पुण्डरीक, हे मेरो पिता भनेर गाउन थाल्नु भएको हामीले सुनेका थियौं। And the devotees were astonished and they inquired, who is this person? र भक्तहरू अचम्बित भएर यो व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। So they did not know who was Pundarik Vidyanidhi Mahadaya, they did not know his transcendental relationship with Krishna. र पुण्डरीक विद्यानिधि महोदय को हुनुहुन्छ र उहाँसँग कृष्णसँगको के सम्बन्ध छ भन्ने जानकारी थिएन। But the devotees were there with Chaitanya Mahaprabhu when Pundarik Vidyanidhi Mahadaya came, and seeing this interaction of him falling unconscious and calling in this way, they began to understand something about his personality.
र जब भक्तहरूले उहाँ आउनु भएको र यसरी बेहोस भएको देख्नु भएपछि उहाँको दिव्य व्यक्तित्वको बारेमा केही जानकारी पाउन लाग्नुभयो। निज प्रियतम जनी श्री भक्तवत्सल सम्भ्रमे उत्तिय कले कैलो विशंबार, recognizing Nija Priyatam, his most dear devotee, Mahaprabhu, he picked up Pundarik Vidyanidhi Mahadaya and embraced him. र आफ्नो प्रिय भक्त पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयलाई श्री चैतन्य महाप्रभुले उठाउनु भयो र आलिङ्गन गर्नुभयो। पुण्डरिक बाप बलि क्रन्दन ईश्वर बाप देखिलाइमा आज नयन गोचा। Oh, Pundarik, my father. Bolin, Kranden Ishan, and crying, Mahaprabhu's crying. Oh, Pundarik, my father, crying incessantly. र हे पुण्डरिक, हे मेरो पिता भनेर चैतन्य महाप्रभु रुन थाल्नु भयो। Today I have seen my father with my own eyes. आज मैले आफ्नो पितालाई आफ्नो आँखाले देख्न पाएँ। Talk on, Shay Janilen Sharva Bhaktagan. Then Shay Janilen Sharva Bhaktagan, all of the devotees could understand who is Pundarik Vidyanidhi. र त्यसपछि सबै भक्तहरूले बुझ्न सक्नु भयो कि पुण्डरिक विद्यानिधि को हुनुहुन्छ भनेर। Vidyanidhi Goshai Hoilo Agaman. They could understand the significance of the arrival of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahadaya. र तत्पश्चात उनीहरूले श्री पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको आगमनको महत्त्वलाई बुझ्न सक्नु भयो। And all of the Vaishnavas began to cry in ecstasy. र सबै वैष्णवहरू पनि भावमा आएर रुन थाल्नु भयो। Mahaprabhu, he held Pundarik Vidyanidhi Mahadaya, embracing him. र चैतन्य महाप्रभुले पुण्डरिक विद्यानिधिलाई आलिङ्गन गरेर रोक्नु भयो। Praraha ek Gauda Chandra Achen Nishchale Tobe Prabhu Baya Pai Daki Hari Bole. For 3 hours they remained embracing. र 3 घण्टाको लागि आलिङ्गन गरेर बस्नु भयो। Prarahek ek Prarahek Gauda Chandra Achen Nishchale, not moving, holding him for 3 hours. र 3 घण्टाको लागि उहाँलाई आलिङ्गन गरेर बस्नु भएको छ, हल्लिनु भएको छैन। Respected Vaishnavgण of ISKCON, Hare Krishna Land, Kathmandu, how do you find hearing these descriptions of Gaurasundar with his intimate devotees? हे हरे कृष्ण धामका आदरणीय वैष्णवहरू, भक्तहरूको यस्तो आदान प्रदान देखेर तपाईलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? For this reason, Vrindavan Das Thakur, in the beginning of Chaitanya Bhagavat, he encourages us. त्यसैले वृन्दावन दास ठाकुरले हामीहरूलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। Mono deye shunobhai Shri Chaitanya Kotha Bhakta Sangay Jai Jai Leela Koilo Jotha Jotha. Mono deye, with great attention, shuno bhai, brothers and sisters, listen with great attention, Sri Chaitanya Kotha, the descriptions of Chaitanya Mahaprabhu. र उहाँले भन्नुहुन्छ, हे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ध्यान दिएर चैतन्य महाप्रभु र उहाँका भक्तहरूको बीचको लीलालाई श्रवण गर्नुहोस्। Bhakta Sangay, with his devotees, Jai Jai Leela Koilo, those pastimes he performed one after another. र भक्तहरूसँग एकपछि अर्को गरी जुन लीलाहरू गर्नुभएको छ, Jotha Jotha, as they happened. जसरी भएको छ त्यसरी। Jotha Jotha, you know that? Jotha Jotha? यो जथातथा भन्ने थाहा छ तपाईहरुलाई? यथारूप। Nepali, Jotha Jotha. यथारूप। In Bengali, Bhagavad Gita is called Srimad Bhagavad Gita Jotha Jotha. Bhagavad Gita as it is. बंगाली भाषामा भगवत गीता जथातथा भनिन्छ, यसको भगवत गीता यथारूप भन्ने जस्तो। Bhakta Sangay Jai Jai Leela Koilo Jotha Jotha, as they happened. Vrindavan Das Thakur is describing. र जस्तो रूपमा भएको थियो त्यही रूपमा वृन्दावन दास ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ। And therefore, by listening attentively, we can experience through the ears these pastimes. तसर्थ ध्यानपूर्वक श्रवण गरेर कानद्वारा यी लीलाहरूको अनुभव गर्न सकिन्छ। By the mercy of Srila Vrindavan Das Thakur. वृन्दावन दास ठाकुरको कृपाले। Actually, my mantra guru, Srila Prabha Vishnu Maharaj, he ordered me to learn Bengali. र वास्तवमा मेरो मन्त्र गुरु श्री प्रभा विष्णु स्वामी महाराजले मलाई बंगाली सिक्न आदेश दिनुभएको थियो। For preaching. प्रचारका लागि। In Bangladesh, for preaching in Bangladesh. बङ्गलादेशमा प्रचार कार्यका लागि। And he even said to me that if you learn Bengali and preach in Bangladesh, that will be more pleasing to Srila Prabhupada than distributing books in the West.
र उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो बङ्गाली सिकेर तिमीले बङ्गलादेशमा प्रचार गर्यो भने पाश्चात्य जगतमा गएर पुस्तक वितरण गर्न भन्दा पनि बढी प्रभुपाद प्रसन्न हुनुहुन्छ। This was 30 years ago. 30 वर्ष अगाडिको कुरा हो। At that time he actually ordered me, he said you should try to become like Jayapataka Swami. र त्यस समय मलाई आदेश दिनुभएको थियो तिमी जयपताका स्वामी महाराज जस्तै भन्नुपर्छ। What an order to receive. कस्तो आदेश हेर्नु त प्राप्त गर्नलाई। Of course that is impossible. That is impossible order. अवश्य त्यो त असम्भव आदेश हो। But at least in some ways we can become like. तर कुनै तरिकाले उहाँ जस्तो बन्न सकिन्छ। To try to learn Bengali like he learned Bengali. जस्तो कि उहाँले बङ्गाली सिक्नु भयो त्यसरी बङ्गाली सिक्नु पर्छ। And as I mentioned to you, I still remember that vision of him reading Chaitanya Bhagavat in Mayapur many years ago. र त्यो ध्यान स्मरण मलाई आउँछ जब चैतन्य भागवत उहाँले पढ्नुहुन्थ्यो मायापुरमा केही वर्ष। So in pursuance of the order of Guru, we are just trying to somehow or other become like Jayapataka Swami. र गुरुको आदेश बमोजिम श्री जयपताका स्वामी महाराज जस्तो भन्ने प्रयास भइरहेको छ। By reading Chaitanya Bhagavat. चैतन्य भागवत पढेर। So in this way for 3 hours they remained in embrace. त यसरी 3 घण्टासम्म आलिङ्गन गर्नुभयो। And then Mahaprabhu speaks, Aj Krishna Bansha Siddhi Koryala Amar. Today Krishna Bansha Siddhi. He has fulfilled my desire has Bansha Siddhi. My desire has become perfect. I have met Pundarik. र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो कि आज कृष्णले मेरो इच्छा पूरा गर्नुभयो र पुण्डरीक विद्यानिधिसँग भेट भयो। Aji Pailon Sharva Mono Roterpai. I've achieved the deep desire of my heart and met Pundarik Vidyanidhi Mahadai. र आज मेरो हृदयभित्रको गहिरो इच्छा पूरा भएको छ र श्री पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयसँग भेट भएको छ। So then what happened? त्यसपछि के भयो त? But by hearing these instructions, by hearing these pastimes, we can learn how Vaishnavas behave. र यी घटनाहरूको बारेमा श्रवण गरेर वैष्णवहरूले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने सिक्न पर्छ। So I was mentioning about learning Bengali that the purpose was for preaching. The purpose to learn Bengali was for preaching in Bangladesh. र यो बङ्गाली सिक्नुको उद्देश्य भनेको बङ्गलादेशमा प्रचार गर्नु थियो। But I never realized what a treasure that was, that by understanding Bengali language, how that deepened my understanding of Gaudiya culture. तर यो बङ्गाली भाषाको अध्ययन गर्नाले गौडीय सभ्यताको बारेमा मेरो ज्ञान अत्यन्त गहन हुन गयो। Deepened my understanding of how Vaishnavas interact with each other. र वैष्णवहरूले एकअर्कामा कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अनुभव गहिरो भयो। That perhaps I would never have understood in that way having not learned Bengali language. जुन चाहिँ बङ्गाली भाषा नसिकेको भए त्यति राम्रो रूपमा सिक्न सक्दैन थियो। So what a treasure. Krishna said Toma, we heard the song Suryani sang a little earlier. र भर्खर माताजीले भजन सुनाउनु भयो त्यसमा हामीले सुन्यौं। Krishna said Toma, Krishna dite paro, Toma shakati ache. Krishna said Toma, Krishna is yours. कृष्ण तपाईको हुनुहुन्छ। Krishna dite paro, you can give Krishna. र हजुरले कृष्ण दिन सक्नुहुन्छ। Toma shakati ache, you have the power. हजुरसँग त्यो शक्ति छ। So I personally experienced how a spiritual master can bless a disciple with such a gift. त्यसैले मैले बुझ्न सके कसरी गुरुले आफ्नो शिष्यलाई यस्तो उपहार दिन सक्छन्। But at the time I had no idea of the significance of that order. तर त्यो समयमा त्यो आदेशको महत्त्वलाई मैले जान्न सकेको थिइनँ। And what an effect it would have on my life. र कस्तो असर मेरो जीवनमा गर्छ भन्ने बारे। So what did the Vaishnavas do after seeing this interaction of meeting of Pundarik and Mahaprabhu? र जब चैतन्य महाप्रभु र पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयका यी भेटघाटलाई देखेपछि भक्तहरूले के गर्नुभयो त? Shakal Vaishnav Sange Korila Milan Pundarik Lai Shop Koren Kirtan. Along with all of the Vaishnavas, Pundarik Vidyanidhi Mahadai, they began performing kirtan. र सबै भक्तहरूलाई लिएर पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयले कीर्तन गर्न थाल्नुभयो। And they performed kirtan for some time, and then Pundarik Vidyanidhi Mahadai, he began to offer his respects to all of the exalted Vaishnavas who were present there. र उहाँले कीर्तन प्रारम्भ गर्न थाल्नुभयो र पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयले त्यहाँ उपस्थित सबै वैष्णवहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो। Advaita Dever Age Kore Namaskar. First of all, he offered his obeisances to Advaita Acharya Thakur. सर्वप्रथम उहाँले अद्वैत आचार्य ठाकुरलाई प्रणाम निवेदन गर्नुभयो। Jotha Jogya Prem Bhakti Korila Shavar. And then with great
devotion, he offered respect to all of the other Vaishnavas. र अत्यन्त भक्ति प्रेमका साथमा सबै वैष्णवहरूलाई पनि प्रणाम निवेदन गर्नुभयो। And what was how were the devotees feeling about this meeting, this event? र यो घटनालाई देखेर भक्तहरूलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ त? Paramananda hoilen Sharva Bhakta Gane Heno Premanidi Pundarik Darshane, seeing this meeting of Mahaprabhu and Pundarik, seeing Pundarik Vidyanidhi Mahadai. र चैतन्य महाप्रभु र श्रील पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको यो भेटघाटलाई देखेर Paramananda hoilen Sharva Bhakta Gane, they were all overwhelmed with great ecstasy. र सबैजना भावन महात्मा प्रवेश गर्नुभयो। And then Pundarik Vidyanidhi Mahadai, he began to discuss with Mahaprabhu about the Gadadhar Pandit's desire to take initiation from him. र तत्पश्चात गदाधर पण्डितले उहाँसँग दीक्षा लिन चाहनु भएको घटनाको बारेमा पनि वर्णन गर्नुभयो। And Gadadhar Pandit was also there. He was also describing his desire to take initiation from Pundarik Vidyanidhi Mahadai. र गदाधर पण्डित पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो र उहाँले श्रील पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयबाट दीक्षा लिन चाहेको कुरा पनि अवगत गराउनु भयो। Gadadhar Bhakta Prabhu Santosh Hoila, hearing the words of Gadadhar Pandit, Mahaprabhu became very satisfied. र गदाधर पण्डितका शब्दहरूलाई सुनेर चैतन्य महाप्रभु अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुभयो। Shigra Kodo Bolite Lagila Shigra Kodo, do it quickly, Mahaprabhu said. र चैतन्य महाप्रभुले भने छिटो गर भन्नुभयो। त्यसपछि Gadadhar Dev Pundarik Sthane Mantra Dika Korilen Shantosh Apane. Then Gadadhar Pandit, going to the place of Pundarik Vidyanidhi Mahadai, he accepted mantra diksha from him. तत्पश्चात गदाधर पण्डितले पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको स्थानमा गएर मन्त्र दीक्षा प्राप्त गर्नुभयो। Kohilam Kichu, I have said something. Kohilam Kichu, Vidyanidhi Akhyan, of the glories of Vidyanidhi Mahadai. र विद्यानिधिको बारेमा केही कुराहरू मैले बताएको छु। A more Kamajana Deke Pantai. This was my great desire to describe his glories to you. Vrindavan Das Thakur is explaining. र वृन्दावन दास ठाकुर वर्णन गर्नुहुन्छ कि उहाँका गुणहरूको चर्चा गर्ने मेरो इच्छा छ। Jogya Guru Shishya Pundarik Gadadhar. What a match! The union of Pundarik Vidyanidhi and Gadadhar Pandit. र कस्तो जोडी मिलेको छ पुण्डरीक विद्यानिधि महोदय र गदाधर पण्डितको। Dui Krishna Chaitanya Priya Kale. These two are such intimate servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. र दुवैजना श्री चैतन्य महाप्रभुका अन्तरङ्ग पार्षदहरू हुनुहुन्छ। Pundarik Gadadhar Durir Milon Jai Pare Jai Shune Tare Mile Prem Don. Pundarik Gadadhar Durir Milon. Those who hear the meeting of Pundarik and Gadadhar, those who hear the meeting, Jai Pade Jai Shune, those who hear about the meeting of Pundarik and Gadadhar, जो कोहीले पनि पुण्डरीक र गदाधरको यो संवादको बारेमा मिलनको बारेमा सुन्नुहुन्छ, Jai Pade Jai Shuni Tar Mile Prem Dhan, they get prema, love of Godhead. उनीहरूले भगवत प्रेम प्राप्त गर्दछन्। Hare Krishna. Hare Krishna. So I bought the slides to show you a few pictures of Pundarik Dham. र पुण्डरीक धामका केही चित्रहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुतिकरण गरेको छु। So here is in Pundarik Dham, here is the birthplace of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahadai, and ISKCON, we had developed such a beautiful Sripat there. र यो श्रील पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको जन्मस्थानमा र इस्कनले यहाँ सुन्दर उहाँको श्रीपाठ बनाएको छ। Has two exalted Dhambashis that are residing there, Sevaks. र दुईजना अन्यतम धामवासीहरू हुनुहुन्छ जसले उहाँ सेवा गर्नुहुन्छ। Also we have a nice Gurukula there,
in Ra- Pundarik Dham. र पुण्डरिक धाममा राम्रो गुरुकुल पनि छ। Here is Sri Varshavanavi Murari and Sri Chaitanya Mahaprabhu. र यहाँ चाहिँ श्री वार्षभानवी मुरारी र श्री चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ। As Srila Jai Pataka Swami Maharaj described, considers his Ishta Devata, worshipable deities. जसलाई चाहिँ श्री जयपताका स्वामी महाराजले आफ्नो इष्टदेव मान्नुहुन्छ। They were installed in the early 1980s. र 1980 को प्रारम्भिक अवस्थामा स्थापना भएको थियो। By Srila Jayapataka Swami Maharaj, Srila Bhanu Swami Maharaj, Srila Bhakti Vikas Swami Maharaj, Prabha Vishnu Maharaj, they are all there for the installation of these deities. र यी विग्रहहरूको प्राण प्रतिष्ठामा श्री जयपताका स्वामी महाराज, श्री भानु स्वामी महाराज, श्री भक्ति विकास स्वामी महाराज को उपस्थिति थियो। There are many stories about the intimate relationship that Srila Jayapataka Swami Maharaj has with these deities, which we will not reveal this evening, but you may be fortunate to hear from the resident devotees on occasion. र श्री जयपताका स्वामी महाराजले यी विग्रहहरूसँग धेरै लीला आस्वादनहरू गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ आजको सन्ध्यामा त हामी भन्दैनौँ, तर अरू कुनै समयले सुन्न सक्नुहुन्छ। In fact, some leelas of Maharaj there that he particularly mentioned to the temple president, Chinmoy Krishna Prabhu. र केही यस्ता लीलाहरू छन् जुन चाहिँ श्री जयपताका स्वामी महाराजले त्यहाँको मन्दिरको अध्यक्ष श्री चिन्मय कृष्ण प्रभुलाई वर्णन गर्नुभएको छ। He said these things cannot be mentioned and revealed publicly whilst I am still present on this planet. उहाँले भन्नुभएको थियो कि महाराज यो लोकमा हुन्जेलसम्म यी कुराहरूलाई सबैको सामनेमा भन्न मिल्दैन। Also in Pundarik Dham we have the Vaishnava Samadhis of many great preachers of Krishna consciousness, preachers of Bangladesh Yatra. र बङ्गलादेश यात्राका कयौं महान वैष्णवहरूको समाधि पनि यहाँ पुण्डरिक धाममा छन्। Nishtula Prabhu, who was a Canadian devotee who lived there for 30 years. र क्यानाडियाका एकजना भक्त निष्ठुल प्रभु हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ 30 वर्षसम्म त्यहाँ रहनुभयो। Prabhupada's disciple. श्री प्रभुपादको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। And Nityalila Parishta Srila Krishna Kirtan Das Brahmachari, who was a leading preacher in Bangladesh for many decades. र नित्यलीला प्रविष्ट श्री कृष्ण कीर्तन दास ब्रह्मचारी जो चाहिँ बङ्गलादेशमा कयौं वर्षसम्म अग्रगण्य प्रचारक हुनुहुन्थ्यो। It was my great fortune to be able to associate with Prabhu and travel with him for several years in Bangladesh preaching. र बङ्गलादेश प्रचारमा प्रभुजीसँग साथमा बसेर प्रचार गर्ने अवसरको भाग्य मैले पाएको थिएँ। He also arranged my marriage. र उहाँले नै मेरो विवाहको व्यवस्था पनि गरिदिनु भएको थियो। Here Pundarik Vidyanidhi Mahodaya in his Sripad. र यहाँ पुण्डरिक विद्यानिधि महोदय हुनुहुन्छ आफ्नो श्रीपाठमा। And as we mentioned, this is Mukunda Datta Bhajan Kutir. यो चाहिँ मुकुन्द दत्तको भजन कुटीर हो। This is 500 years old. यो 500 वर्ष पुरानो हो। Now we have built a structure over the top of this अहिले चाहिँ यो भन्दा माथि अर्को भवन बनाइएको छ to preserve its original form. यसको वास्तविक रूपलाई संरक्षण गर्नका लागि। And just opposite this Bhajan Kutir is a temple we've built of Mukunda and Vasudev Datta. They're dancing in the temple there. र यसको ठीक सामनेमा मुकुन्द र वासुदेवको मन्दिर बनेको छ जहाँ उहाँहरू नाच्नुहुन्छ। The deity says Vasudev and Mukunda Datta, the pictures on the side, and the two deities are going to die. छेउछेउमा हुनुभएका फोटोहरू चाहिँ मुकुन्द र वासुदेव दत्तका हुन् र बीचमा श्री श्री गौरनिताई हुनुहुन्छ। Here is Sri Sri Radha Kund. यहाँ चाहिँ श्री श्री राधा कुण्ड हुनुहुन्छ। And the fish, as we mentioned, the fish, there is the temple and the stairs. The fish, they gather at those stairs every time the bhoga plates are washed. र माछाहरूको जुन चर्चा भएको थियो जब जब भोगेका थालीहरू धोइन्छ त्यहाँ माछाहरू प्रसाद दिनुहुन्छ त्यही हो। Sri Sri Radha Kund ki. A closer view of the temple and the Radha Kund. यो मन्दिरको र राधा कुण्डको अझै नजिकको चित्र हो। Oh, there's one fortunate soul performing japa on the banks of Sri Sri Radha Kund. राधा कुण्डको तटमा एकजना भाग्यमानी जीवले जप गर्दै हुनुहुन्छ। Sri Pundarik Dham ki. Srila Prabhupada ki. Any questions on tonight's discussion? आजको प्रवचनमा केही प्रश्नहरू छ? Karan Krishna Prabhu.
you very much for this wonderful talk session. It has been so much revealing and encouraging. यो सुन्दर वार्तालापका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसले हामीलाई अत्यन्त गहिरो अनुभवहरू प्रदान गरेको छ। We have come to understand that the final realizations of Krishna Prem is hidden in the textbooks of Lord Chaitanya Mahaprabhu. र हामीले यो जानकारी पाएका छौँ कि श्री चैतन्य महाप्रभुका दिव्य पुस्तकहरूमा कृष्ण प्रेमको रहस्य छ। One question I have is, you have mentioned that Pundarik Prabhu, Maase, Pundarik Vidyani Maase. He was previously Vishwanu Maharaj. र एउटा कुरा हजुरले हामीलाई अवगत गराउनु भयो कि श्री पुण्डरिक विद्यानिधि महाशय पहिला विश्वभानु महाराज हुनुहुन्थ्यो कृष्ण लीलामा। But before that, like Devaki Mataji, Devaki and Vasudev, they had their previous lives meditating for thousands of years. जस्तो कि देवकी र वसुदेवले हजारौं वर्षसम्म पहिला तपस्या गर्नुभएको थियो। And Yashoda Mata and Vasudev, Nanda Maharaj also, they were meditating for thousands of years. र नन्द महाराज र यशोदा माताले पनि पूर्व जन्ममा धेरै तपस्या गर्नुभएको थियो। So, what was the background? What is the background of Pundarik here? त्यसैले पुण्डरिक विद्यानिधिको पूर्व चरित्र के छ त? Before the Lord Krishna's pastimes. कृष्ण लीला भन्दा पनि अगाडिको। I don't know. मलाई थाहा छैन। Vrishabhanu Maharaj, who he was. Yes. You're mentioning Vasudev, Devaki were Sutapa and Prishni. Yes. Yeah. And Vrishabhanu Maharaj, I don't know who he was before. विश्वभानु महाराज पहिला को हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन। But this is Nitya Lila. This is Nitya Lila. It's Krishna Nitya Lila, Radha Krishna Nitya Lila, and Gauranga Nitya Lila. Nitya Lila. त यो राधा कृष्णको नित्य लीला हो, गौराङ्गको पनि नित्य लीला हो। Was that? Gaurangir Gunet Jude Nitya Lila Taresh Pure. Narottam Thakur, he sings that Gauranga Gunete Jude, Gauranga Gunete Jude. Those Gunete, those who understand and cry, considering the qualities of Gauranga Nitya Lila Taresh Pure, they can see the eternal pastimes. So these pastimes are eternal. Gauranga Nitya Lila is eternal pastime, so that Pundarik Vidyanidhi is eternally present, eternally in his relationship with Mahaprabhu, and similarly Vrishabhanu Maharaj is eternally the father of Sri Radhika. र चैतन्य महाप्रभुका गुणहरूको बारेमा अवगत भएपछि उहाँका नित्य पार्षदहरूको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त हुन्छ र उहाँहरू सबै नित्य सङ्गीहरू हुनुहुन्छ। जसरी पुण्डरिक विद्यानिधि पनि सधैँ नित्य रूपमा नै चैतन्य महाप्रभुको सङ्गी हुनुहुन्छ, त्यसरी वृषभानु महाराज पनि श्री राधिकाको नित्य पिता हुनुहुन्छ। गौराङ्गेर सङ्गी गणे नित्य सिद्ध कोरिमाने. We should understand the associates of Chaitanya Mahaprabhu, Nitya Siddha Kori Mane. They're all perfectly perfect Siddha Purushas, eternally serving in that mood and in that form. चैतन्य महाप्रभुका सङ्गीगणहरू सबै नै नित्य सिद्धहरू हुन्, त्यो रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। Okay. There's a question.
थ्याङ्क यू पौजी हजुरले चैतन्य भागवतबाट पुण्डरीक विद्यानिधिको बारेमा भन्नुभयो अनि मेरो प्रश्न यो छ कि चैतन्य भागवत र चैतन्य चरितामृतको स्टोरीमा के अन्तर छ त्यसमा के डिफरेन्स छ यसमा चाहिँ के समानता छ के डिफरेन्स छ त्यस बारेमा व्याख्या गर्नु Thank you very much, Prabhuji, for explaining the character of Pundarik Vidyanidhi from the Chaitanya Bhagavat. I would like to know what are the similarities and differences in the Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita. What a question. कस्तो प्रश्न सोध्नु भयो. Well, we'll start with a little story. हामी एउटा कथाबाट सुरु गर्छौं. That I heard from Bhavananda Prabhu. जुन चाहिँ मैले भावानन्द प्रभुबाट सुनेको थिएँ. In Kolkata one time a disciple wrote a letter to Srila Prabhupada. This is in 1973. 1973 मा कलकत्तामा एकजना भक्तले श्रील प्रभुपादलाई चिठी लेख्नुभयो saying that he wanted permission from Prabhupada to read some of the confidential writings of the Goswamis. र गोस्वामीहरुका अत्यन्त गोपनीय लेखनहरुलाई पढ्ने अनुमति प्राप्त गर्नलाई. And Prabhupada was upset reading the letter. र यो चिठीलाई पढेर श्रील प्रभुपाद उदास हुनुभयो. And he immediately called the GBCs. र जीबीसीहरुलाई तुरुन्त फोन गरेर Jayapataka Swami Maharaj and Bhavananda Swami at that time. र जयपताका स्वामी महाराज र भवानन्द स्वामी महाराज त्यस समयमा Prabhupada said, call all the GBCs, call all the GBCs. र उहाँले भन्नुभयो सबै जीबीसीहरुलाई बोलाऊ. And they said, Prabhupada, they're not here. And then Prabhupada said, well, let me tell you. He began speaking to them. र उहाँले भन्नुभयो प्रभुपाद उहाँहरु त यहाँ हुनुहुन्न त्यसैले म तिमीहरुलाई भन्छु ध्यान दिएर सुन. Just see this rascal. He wants to read these confidential books. यो फटाला हेर त यी गोपनीय ग्रन्थहरु पढ्न चाहन्छ. That I have written so many books, but he wants to read other books. मैले यति धेरै पुस्तकहरु लेखेको छु तर उलाई अरु पुस्तक पढ्नु छ. So then Prabhupada decided, so I will write I will now give my devotees some confidential Goswami literatures. र प्रभुपादले भन्नु अब म अत्यन्त गोपनीय गोस्वामी शास्त्रहरु दिनेछु. And he asked Jayapataka Swami Maharaj and Bhavananda Swami, he said, so will I write, which book will I write? Sri Chaitanya Bhagavat or Sri Chaitanya Charitamrita? र उहाँले जयपताका स्वामी महाराज र भवानन्द स्वामी महाराजलाई सोध्नुभयो कुन चाहिँ पुस्तक मैले लेखौं चैतन्य चरितामृत लेखौं या चैतन्य भागवत लेखौं. Now His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he was somewhat familiar with those books. र परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज त यी पुस्तकहरुसँग केही रूपमा अवगत हुनुहुन्थ्यो नि. He had already learned Bengali. He was reading and studying these books, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. र उहाँले बंगाली सिक्नु भएकै थियो र यी चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत पुस्तकहरु पढिराख्नु भएको थियो. And he suggested, Prabhupada, you translate Chaitanya Bhagavat. र उहाँले नै प्रभुपादलाई सुझाव दिनुभयो कि हजुरले चैतन्य भागवतको अनुवाद गर्नुहोस्. Now Bhavananda Prabhu and Jayapataka Swami Maharaj, they were the Mayapur temple presidents. र भवानन्द प्रभु र श्रील जयपताका स्वामी महाराज दुवैजना मायापुर मन्दिरको अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो. And as is not uncommon in ISKCON leadership circles, र इस्कनका नेतृत्वकर्ताहरूको विभागमा यस्तो त सामान्य हो. whatever was the opinion of one of them, that the other one would disagree. कि एउटाको जुन मत हुन्छ अर्कोले त्यो मान्नुहुन्न. So hearing this, Bhavananda Prabhu, he said, Sri Chaitanya Charitamrita. र यो कुरालाई सुनेर भवानन्द महाराजले फेरि श्री चैतन्य चरितामृत भन्नुभयो. Although he actually wasn't sure what either book was. यद्यपि उहाँलाई थाहा थिएन कि दुईटै पुस्तक मध्ये कुन हो भनेर. So in any case, Prabhupada decided to write Sri Chaitanya Charitamrita. तर जे भए पनि श्रील प्रभुपादले श्री चैतन्य चरितामृत लेख्ने निर्णय लिनुभयो. However, from this incident we can understand that Prabhupada was also considering translating Sri Chaitanya Bhagavat. तर यो घटनाबाट हामीलाई यो जानकारी हुन्छ कि श्रील प्रभुपादले श्री चैतन्य भागवत अनुवाद गर्ने पनि इच्छा थियो. Specifically because His Holiness, because Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had translated Sri Chaitanya Bhagavat. किनकि विशेष रूपमा श्रील सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपादले पनि चैतन्य भागवतको अनुवाद गर्नुभएको थियो. And actually that was the only publication of Sri Chaitanya and commentary of Sri Chaitanya Bhagavat in the Vaishnava society, was that of Siddhanta Saraswati Thakur. र वैष्णव समाजमै यो श्री चैतन्य भागवतको एकमात्र प्रतिलिपि भनेको भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर महाराजले लेख्नु भएको प्रति थियो. And we've heard from many authorized Krishna conscious spiritual masters.
र कयौं प्रामाणिक कृष्ण भावनामृतका आध्यात्मिक गुरुहरुबाट हामीले सुनेका छौं, like Srila Bhakti Vikas Swami Maharaj जस्तो कि श्रील भक्ति विकास स्वामी महाराज and Burijan Prabhu, र भुरिजन प्रभुबाट, that Siddhanta Saraswati Thakur, he instructed his preachers to read Sri Chaitanya Bhagavat at least 100 times. कि सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले आफ्ना अनुयायीहरूलाई श्री चैतन्य भागवतलाई कम से कम 100 चोटि पढ्ने आदेश दिनुभएको छ। Now we can see that Srila Prabhupada decided to translate Sri Chaitanya Charitamrita because it includes specifically the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. र श्रील प्रभुपादले श्री चैतन्य चरितामृतको अनुवाद गर्ने निर्णय लिनुभयो किनकि विशेष रूपमा यसमा श्री चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेशहरूको वर्णन छ। And you'll find those summarized in the Teachings of Lord Chaitanya book. र यी शिक्षाहरूको सार संक्षेप चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेशहरू पुस्तकमा पाउन सक्नुहुन्छ। Actually, Teachings of Lord Chaitanya is a summary of the Madhya Lila, Sri Chaitanya Charitamrita. वास्तवमा चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेशहरू भन्ने पुस्तक श्री चैतन्य चरितामृतको मध्य लीलाको सार संक्षेप हो। Kaviraj Goswami himself summarizes Madhya Lila in one statement. र कविराज गोस्वामीले पनि आफ्नो मध्य लीलालाई एउटा हरफमा बताउनुहुन्छ। He's describing the 48 years of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes on the planet. चैतन्य महाप्रभुका यो धराधाममा भएका 48 वर्षको चर्चा And he गर्नुहुन्छ। says, Tar Madhya Choi Bachor Gamon Agamon, Kabu Dokin, Kabu Gaur, Kabu Brindavan. Tar Madhya Choi Bachor, within that 48 period, there is a 6-year period. र त्यो 48 वर्षको समयभित्र एउटा 6 वर्षको अन्तराल छ। Tar Madhya Choi Bachor. Although the Madhya Lila is the shortest period, it is only a 6-year period, it is the most significant part of Sri Chaitanya Charitamrita. यद्यपि चैतन्य चरितामृतको मध्य लीलामा केवल 6 वर्षको लीलाको वर्णन छ, तर त्यो सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण लीला हो। Tar Madhya Choi Bachor Gamon Agamon, Kabu Dokin, Kabu Gaur, Kabu Brindavan. Because within that period, Mahaprabhu travels and preaches. Gamon Agamon, coming and going from Puri. किनकि त्यो समयमा श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरीबाट आउने जाने गरिराख्नुहुन्थ्यो। Kabu Dokin, he travels South Indian tour 2 years. र कहिलेकाहीँ दक्षिण भारतमा 2 वर्षको यात्रा गर्नुहुन्छ। Kabu Gaur, he returns to Bengal to deliver Rupa and Sanatan. कहिले रूप सनातनको उद्धार गर्नका लागि बंगालको यात्रा गर्नुहुन्छ। And then goes back to Jagannath Puri and Kabu Brindavan, and then he actually goes to Brindavan and comes back. र त्यसपछि फेरि जगन्नाथपुरी फर्किनुहुन्छ र फेरि वृन्दावनको लागि यात्रा गर्नुहुन्छ। So within that 6 years of Mahaprabhu's traveling and preaching, he instructs the 5 persons and reveals all of his philosophy. र यो 6 वर्षको यात्रामा विशेष 5 व्यक्तिहरूलाई चैतन्य महाप्रभुले उपदेश दिनुभएको छ र आफ्नो सिद्धान्तको स्थापना गर्नुभएको छ। In South India, he discusses Rasa Tattva with Ramananda Roy. दक्षिण भारतमा रामानन्द रायसँग रस तत्त्वको चर्चा गर्नुभएको छ। And he discusses the Vaishnav Siddhanta with Sarvabhauma Bhattacharya. र सार्वभौम भट्टाचार्यसँग वैष्णव सिद्धान्तको चर्चा गर्नुहुन्छ। And then he preaches to Rupa Goswami and Sanatana Goswami in Prayag and Varanasi, respectively. र प्रयाग र बनारसमा रूप गोस्वामी र सनातन गोस्वामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasa Tattva, Pranta Shab Shikhailu Prabhu Bhagavat Siddhanto. The conclusion of Srimad Bhagavatam to Rupa Goswami. र श्रीमद् भागवतमको सार संक्षेप रूप गोस्वामीलाई सिकाउनु भयो। And he preaches to Prakashananda Saraswati in Varanasi and delivers all the Mayavadis of Varanasi. र बनारसमा प्रकाशानन्द सरस्वतीको उद्धार गर्नुभयो र त्यहाँका सबै मायावादी सन्यासीहरूको नि उद्धार गर्नुभयो। So in these meetings, all of the teachings of Chaitanya Mahaprabhu are given. र यी वार्तालापहरूमा चैतन्य महाप्रभुका शिक्षामृतहरू पाउन सकिन्छ। So and for that reason, Chaitanya Charitamrita is considered the philosophy of the Gaudiya Sampradaya. त्यसकारणले चैतन्य चरितामृतलाई गौडीय सम्प्रदायको सिद्धान्तको रूपमा मान्न सकिन्छ। So for that reason, Prabhupada gave priority to translating Sri Chaitanya Charitamrita. त्यसैले श्रील प्रभुपादले श्री चैतन्य चरितामृतको अनुवादमा जोड दिनुभयो। Now you ask specifically what is difference and what is comparison, what is similar. तपाईले त दुईटामा के भेद छ र के मिल्दोजुल्दो छ भनेर सोध्नु भएको छ। The Adi Leela of Chaitanya Charitamrita is 17 chapters.
चैतन्य चरितामृतको आदि लीला 17वटा अध्यायले भनेको छ। The first 12 chapters describe the Panchatattva and their respective identities. पहिलो 5वटा अध्यायमा पञ्चतत्व र उहाँहरूको विवरण छ। Chapter 13 describes the Chaitanya avatar, the birth of Lord Chaitanya. र चैतन्य महाप्रभुको अवतरणलाई त्यसपछिको अध्यायमा वर्णन गरिएको The छ। subsequent 4 chapters describe Navadip Leela. त्यसपछिका 4वटा अध्यायहरूमा नवद्वीप लीलाको वर्णन छ। Each chapter covering a 5-year period. हरेक अध्यायमा 5 वर्षको लीला छ। Bal Leela, Poganda Leela, Kishore Leela, Joban Leela. जसमा बाल लीला, पौगण्ड लीला, किशोर लीला र यौवन लीला छ। Up to the time of Mahaprabhu accepting sannyas. र चैतन्य महाप्रभुले सन्यास लिँदासम्मको लीलाहरू। So those 4 chapters of Chaitanya Charitamrita, र चैतन्य चरितामृतका यी 4वटा अध्यायहरूलाई which describe from Mahaprabhu's birth to his taking sannyas, जसमा चैतन्य महाप्रभुको जन्मदेखि सन्याससम्मको लीलाको वर्णन छ, are described in Sri Chaitanya Bhagavat in 45 chapters. चैतन्य भागवतमा 45 अध्यायमा वर्णन छ। That's Adi Khanda and Madhya Khanda. जुन चाहिँ आदि खण्ड र मध्य खण्डमा विभाजित And छ। at the end, in Chaitanya Bhagavat, at the end of Madhya Khanda, Mahaprabhu accepts sannyas and goes to Puri. र चैतन्य भागवतको मध्य खण्डको अन्तिम भागमा चैतन्य महाप्रभुले सन्यास लिएर पुरीको लागि प्रस्थान गर्नुहुन्छ। So practically speaking, in Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu's Navadip pastimes are only summarized. त्यसको अर्थ चैतन्य चरितामृतमा चैतन्य महाप्रभुका नवद्वीप लीलाहरूलाई सारभूत रूपमा प्रस्तुत गरिएको And छ। all through those chapters, both in the verses themselves by Kaviraj Goswami, र यी अध्यायहरू भरि नै कविराज गोस्वामीले जुन श्लोकहरू लेख्नु भएको छ and in the purports, र साथै तात्पर्यहरूमा पनि there's constant reference to the detailed descriptions given in Chaitanya Bhagavat. निरन्तर चैतन्य भागवतमा भएका विविध विवरणहरूको उल्लेख गरिएको छ। So practically speaking, and this is Kaviraj Goswami is not repeating that which Vrindavan Das Thakur has already described. र कविराज गोस्वामीले वृन्दावनदास ठाकुरले वर्णन गरिसक्नु भएका लीलाहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्न। But here and there he's mentioning that some things that weren't mentioned I will mention. र त्यहाँ उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ वर्णन नभएका केही चिजहरूको म यहाँ वर्णन गर्नेछु। This is a big subject we could speak for a long time, but we won't go into detail. But in many instances you'll see he's adding some detail that is not given in Chaitanya Bhagavat. यो त अत्यन्त विस्तारित विषय हो जसको बारेमा चर्चा गर्नलाई हामीसँग समय त छैन, तर त्यहाँ विभिन्न विवरणहरू थप्नुहुन्छ जुन चाहिँ चैतन्य भागवतमा छैन। So the simple understanding is that Chaitanya Bhagavat describes Navadip Leela. त साधारण रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि चैतन्य भागवतमा नवद्वीप लीलाको वर्णन छ। And the Chaitanya Charitamrita describes Mahaprabhu's Leela having taken sannyas. र चैतन्य चरितामृतमा चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले सन्यास लिएपछिका लीलाहरू छन्। Even the Goswamis in Vrindavan, you can hear that they're requesting Kaviraj Goswami to compile Chaitanya Charitamrita to give further detail on Mahaprabhu's Puri, Dham and Sannyas pastimes. र वृन्दावनका भक्तहरूले कृष्णदास कविराज गोस्वामीलाई निरन्तर अनुग्रह प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो कि तपाईले चैतन्य महाप्रभुका सन्यास पश्चातका र पुरी धाममा भएका लीलाहरूको वर्णन गर्नुहोस्। So what Vrindavan Das Thakur describes in 9 chapters, the Antakanda of Chaitanya Bhagavat, र वृन्दावन दास ठाकुरले चैतन्य भागवतको अन्तखण्डको 9 अध्यायमा जुन चीजको चर्चा गर्नुहुन्छ, Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita, he describes that in more than 40 chapters. र चैतन्य चरितामृतमा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामीले यसलाई 40 वटा अध्याय भन्दा पनि बढी अध्यायमा चर्चा गर्नुहुन्छ। So the conclusion is, त्यसैले सार के हो त? for a complete study of the Leela, life and teachings of Chaitanya Mahaprabhu, त्यसैले चैतन्य महाप्रभुको लीला र शिक्षामृतलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नका लागि one should study both Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita. दुवै चैतन्य चरितामृत र चैतन्य भागवतको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। Yes.
अस्ति फर्स्ट दिन नै सोध्न खोजिरहेको थिएँ तर नभएर आज लास्ट डे हो सोधिहाल्छु भनेर अनि फर्स्ट दिनमा चाहिँ प्रभुजीले चाहिँ गौरनिताईको त्यो कृपा नभएसम्म हामीलाई चाहिँ गौरनिताईप्रति त्यो प्रेम नभएसम्म चाहिँ राधा कृष्णलाई चाहिँ पाउन सकिन्न भनेर कुरा गर्नुभएको थियो अनि हाम्रो मतलब जेनरल नेपालीहरूको के हुन्छ भने सानैबाट चाहिँ अब भगवान् चाहिँ कृष्ण हुनुहुन्छ राधा हुनुहुन्छ शिव हुनुहुन्छ भनेरै सुनेर आउँछ उहाँहरू नै हो जस्तो फिल हुन्छ तर गौरनिताईको बारेमा पछि आएर सुन्यो हामीले होइन भर्खरै आएर अनि जुन हिसाबले चाहिँ जन्माष्टमीमा भिड हुन्छ जुन हिसाबले हामीलाई गौराङ्ग महाप्रभुको बारेमा चाहिँ नित्यानन्द महाप्रभुको बारेमा थाहा भयो त्यो हिसाबले सबैलाई थाहा होस् भनेर मतलब जुन हिसाबमा जन्माष्टमीमा भिड हुन्छ त्यो भिड चाहिँ गौर पूर्णिमामा पनि होस् भन्ने हुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ जे हामीभित्र छ त्यही त दिन सक्छ नि त अनि प्रभुजीले चाहिँ भन्दाखेरि पनि उहाँले नि त्यो बच्चैदेखि त थिएन नि त उहाँमा त्यो प्रेम तर उहाँले भन्दाखेरि नै हामी चाहिँ चैतन्य महाप्रभु भन्छ उहाँले चाहिँ त्यो गौर सुन्दर भनेर जुन हाम्रोमा त्यो प्रेम छ उहाँहरूप्रति मतलब त्यो भित्रैबाट त्यो आफ्नोपन देखिन्छ नि कि उहाँहरू नै हो भन्ने त्यो चाहिँ हामीले कसरी डेभलप गर्ने क्या मतलब कुन हिसाबले गर्न सकिन्छ त्यो कसरी हुनसक्छ त्यो प्रेम चाहिँ त्यो एट्याचमेन्ट चाहिँ गौरनिताईप्रति जसरी उहाँको छ भनेर मलाई Before you translate, Mataji, what Mataji said, I don't know, but so many times she chanted the name Gauranga Gaunitai. I'm in ecstasy. त्यो अनुवाद गर्नुभन्दा पनि अगाडि नै माताजीले आफ्नो प्रश्नमा धेरैचोटि गौर नित्यानन्द इत्यादि शब्दहरूको धेरैचोटि प्रयोग गर्नुभएको छ यसैले म खुसी भएको छु Gauranga Nitai jar bole ek bar ananta karma dosh anta hoita. Gauranga Nitai jar bole ek bar. One time saying Gauranga Nitai जसले जीवनमा एकचोटि मात्र पनि गौराङ्ग निताई भनेर भन्छ Ananta karma dosh anta hoita. All of your karma is destroyed. तपाईको सम्पूर्ण कर्म नाश हुन्छ In the first day lecture we were hearing that maybe you speak in English. In the first day lecture we are hearing that unless we have a relationship with Gauranitai, we cannot have a relation with Radha and Krishna. But generally in Nepal we see that most of the people, they already know about Radha and Krishna from their birth, but they don't know about Gauranitai. And later on, just like in our case, we find out about Lord Chaitanya and Nityananda after knowing about Radha and Krishna. And in Janmashtami, we see that many people come to take darshan of Radha and Krishna, but we don't see the same amount of people coming for Gaur Purnima. So how can we create that love of Lord Gauranga and Nityananda as you have the love of Lord Chaitanya Mahaprabhu? As in your words we hear the words Gaur Sundar coming again and again. So similarly, how can we develop that love for Gaur Nitai? I wish I knew the answer. मलाई उत्तर थाहा भइदिए हुन्थ्यो But it's a great fortune that people already have attachment to Radha Krishna. They're so fortunate. त यो त अत्यन्त भाग्यको कुरा हो कि पहिलेदेखि व्यक्तिहरुमा राधा कृष्ण प्रति प्रेम छ Narottam Thakur Mahashaya, he sings that Gauda Prema Rosh Narbe Jai Torangi Jeba Dube. The Gauda Prema Rosh, the mellows of loving Gauranga. Gauda Prema Rosh Narbe, the ocean of the mellows of Gauda Prema. र नरोत्तम दास ठाकुरले गाउनुहुन्छ कि गौर प्रेमको रसको सागरमा जो व्यक्तिहरु डुब्नुहुन्छ Shaitarangi Jeba Dube. Those who dive deeply into that ocean, Jeba Dube. Those who enter deeply into the waves of the mellows of Gauda Prema. र जो व्यक्तिहरु यो गौर प्रेमको सागरको लहरहरुमा डुब्नुहुन्छ Shri Radha Madhav Antaranga. They're the intimate associates of Radha Madhav. त्यसपछि उनीहरु राधा माधवका अन्तरंग पार्षदहरु बन्न सक्छन् So yeah, we're chanting Hare Krishna, we're Hare Krishna movement. Krishna is famous. र हामी हरे कृष्ण अभियान हो हरे कृष्ण महामन्त्र जप्छौं कृष्णलाई सबैले चिन्नु भएकै छ But Gauranga Nitai, the mercy, they will help us delve deeply into loving Krishna. तर गौराङ्ग निताईले चाहिँ हामीलाई यो सागरमा डुब्न सहायता गर्नुहुन्छ And the spirit of spreading Krishna consciousness, Mahaprabhu is he's preaching Krishna's glories, he's preaching Krishna consciousness. र श्री चैतन्य महाप्रभुले कृष्ण भावनामृतको प्रचार गर्नुहुन्छ So the Krishna, therefore the wealth of Krishna consciousness, Golokera Prema Tan Harinama Shankirtan.
Goloketa Premadan, the riches of loving Krishna in Goloka. गोलोक वृन्दावन धाममा कृष्णसँग प्रेम गर्ने जुन सम्पत्ति छ, Harinama Sankirtan. This is being freely distributed through the Sankirtan movement. यो संकीर्तन अभियानद्वारा सित्तैमा बाँडिदैछ. So we're preaching Krishna consciousness, and in this way we're following Chaitanya Mahaprabhu's order, and this is his mission. र हामी कृष्ण भावनामृतको प्रचार गर्दैछौँ. यही नै चैतन्य महाप्रभुको अभियान र आदेश पनि हो. So just as Prabhupada traveled the world and he established temples, Gaunitai, Radha, Krishna, Jagannath, Baladev, Subhadra, we can see the worshipable deities. र जसरी श्री प्रभुपादले विश्वभरि यात्रा गरेर गणिताय श्री राधा कृष्ण र जगन्नाथ बलदेव सुभद्राको स्थापना गर्नुभएको छ. So you may hear about Krishna, you may hear about Gauranga. त तपाईँ कृष्णको बारेमा सुन्न सक्नुहुन्छ, गौराङ्गको बारेमा सुन्न सक्नुहुन्छ. You may be attracted to Krishna, you may be attracted to Jagannath, you may be attracted to Gauranga. तपाईँ कृष्णप्रति आकर्षित हुन सक्नुहुन्छ, जगन्नाथप्रति आकर्षित हुन सक्नुहुन्छ या गौराङ्गप्रति आकर्षित. Many people first are attracted to the preacher of Krishna consciousness. केही व्यक्तिहरू कृष्ण भावनामृतका प्रचारकप्रति आकर्षित हुन्छ. In some way or other develop attraction. कुनै तरिकाले हुन्छ यो आकर्षण उत्पन्न गर्नु जरुरी छ. And how to further develop? You hear, you serve in Chaitanya Mahaprabhu's mission. You hear his pastimes. र चैतन्य महाप्रभुको अभियानमा सेवा गर्नुस्, उहाँका लीलाहरूको श्रवण गर्नुस्. That's it. त्यही नै हो. Yes. Thank you for mercifully. Well, another. We will say that the holy Dham, Mayapur Dham. You roll in the dust of Mayapur, Navadip Dham. तपाईँ अर्को एउटा उपाय भनेको मायापुर धामको धुलीमा गएर लडीबुडी गर्न सक्नुहुन्छ. Navadip Dham, Jeba Korai Darshan, Jon Darshan Koren, Janme Janme She Krishna Prem Dan. Just by seeing Navadip Dham, you get love of Krishna. केवल नवदीप धामको दर्शन मात्र गर्नाले पनि कृष्ण प्रेम प्राप्त हुन्छ. So when we understand the glories of Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Doya Koroho Bicha, when you understand the magnanimous nature of Chaitanya Mahaprabhu, त जब हामीले चैतन्य महाप्रभुको यस्तो कृपामय भावलाई बुझ्न सक्छौं, Bicha Kore, understanding his teachings, understanding his contribution, Bicha Kore, Chitte Pabe Chamaka, you'll be astonished in the heart. र यो कृपामाथि विचार गरेपछि हामीले बुझेपछि हामीले चित्तमा चमत्कार पाउन सक्छौं. So understand what the Chaitanya Mahapotit Pavan Hetu, he's come to deliver the most fallen. Understand his mercy, understand his Param Karuna, the most merciful. त उहाँको कृपाको बारेमा बुझ्नुस्, उहाँ परम करुणा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुस्. By hearing about him from the acharyas who glorify him, र आचार्यहरूबाट सुनेर उहाँको गुणगान गर्नुस्. Dekho ore bhai, dekho ore bhai, Tribhuvane nai. Look, brothers, dekho ore bhai, Tribhuvane nai. Within the three worlds, Emon Doyaladat, you will not find one so kind. हेर त भाइहरू, यो त्रिभुवनमा यस्ता दयालु व्यक्तित्वहरू कहाँ पाइन्छ होला? Poshupaki chure, the birds and the beasts cry. चरा चुरुङ्गीहरू पशुहरू रुन्छन्. Pashana bidore, the stone melts. ढुङ्गा पनि पग्लिन्छ. Shuni jara guna gata, shuni jara guna, hearing their qualities, उहाँका गुणहरूको बारेमा श्रवण गर्नाले, hearing about their activities, उहाँका क्रियाकलापहरू सुनेर, through the lips of the lovers of Gauda, the acharyas. र यस्ता गौडीय आचार्यहरूको मुखबाट सुनेर, Then you will develop their bhav. त्यसपछि उनीहरूको भाव विकसित हुन्छ. Prabhupada so much he would quote the acharyas' songs, Narottam Thakur Mahashai. र शिल प्रभुपादले आचार्यका भजनहरूलाई कतिचोटि उदाहरण दिनुहुन्थ्यो. So you associate with the lovers of Gauranga. त्यसैले गौराङ्गका प्रेमीहरूसँग सँग गर्नुस्. There's a question here. And thank you for mercifully revising us every day, because we have forgetfulness tendency of that. Today we have heard about Gadadhar Pandit initiation from Pundarik Vidyanidhi Mahasaya. So I was having feeling like
In Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu, his Diksha Guru was Ishwara Puri, and Gadadhar Pandit, his was Pundarik Vidyanidhi Mahasaya, and Advaita Acharya is different, and all the Panchatattva have their different initiating Guru, but all of them came together for a mission. So in ISKCON also we are witnessing like all of the disciples are not from same Guru, but they are coming together to take this mission ahead, and this is like the moment is carrying on. And my thank you for reminding and connecting us through this Leela. And my question is, I have never heard about Srivas Thakur and like other Nityananda's Guru. So many our Panchatattvas I have not been background, I haven't heard. So, and also wanted to know that like they are Panchatattva and they are Guru also. And are the parampara still continuing or not? हरे कृष्ण, धेरै धन्यवाद प्रभुजीलाई सुन्दर लीलाहरूको स्मरण गराइराख्नु भएको छ र विशेष रूपमा आज हामीहरूले चाहिँ श्रीला गदाधर पण्डितले श्री पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयबाट दीक्षा लिएका लीलाहरूलाई श्रवण गर्ने अवसर पायौँ। त्यस्तै श्री चैतन्य महाप्रभुले ईश्वरपुरीबाट दीक्षा लिनुभएको छ र पञ्चतत्त्वका सबै व्यक्तित्वहरूले अलग अलग गुरुहरूबाट दीक्षा लिएको हामीले श्रवण गरेका छौँ र अलग अलग गुरुबाट दीक्षा लिए तापनि उहाँहरू एकसाथमा आउनुभयो र एउटा प्रचार अभियानका लागि चाहिँ उद्यत हुनुभयो। त्यसै तरिकाले इस्कनमा पनि अलग अलग गुरुहरू हुनुहुन्छ र अलग अलग गुरुबाट दीक्षा लिनुभएका शिष्यहरू एकसाथमा आएर यो प्रचार अभियानलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ र यी कुराहरूलाई स्मरण गराउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भने पञ्चतत्त्वका जो अरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जस्तो कि नित्यानन्द प्रभु या श्रीवास ठाकुर, उहाँहरूले चाहिँ कोबाट दीक्षा लिनुभयो यी कुराहरूलाई हजुरहरूले अवगत गराइदिनु भएदेखि म कृतज्ञ हुन्थेँ। Well, we could have a whole seminar, 3 days, answering that question. यो प्रश्नको उत्तरमा त अर्को 3 दिनको कथा हुन सक्छ। Now, first of all, Srivas Thakur's guru, I am not sure. I have to look into that. पहिलो कुरा त श्रीवास ठाकुरको गुरु त को हुनुहुन्थ्यो मलाई पनि थाहा छैन, हेर्नुपर्छ। Nityananda Prabhu, the 2 persons are mentioned, Madhavendra Puri Prabhupada. र नित्यानन्द प्रभुको गुरुको रूपमा 2 जनाको उल्लेख छ, माधवेन्द्र पुरी प्रभुपाद, and some say Lakshmipati Prabhu, another. र कसैले चाहिँ लक्ष्मीपति प्रभु पनि भन्नुहुन्छ। But the sampradayas of the Panchatattva members, there's some are still existing. र पञ्चतत्त्वका सम्प्रदायहरू चाहिँ अझै पनि छन् केही, particularly in Bangladesh. विशेष रूपमा बङ्गलादेशमा You'll find Advaita Parivar. अहिले अद्वैत परिवार पाउन सक्नुहुन्छ। That's a sampradaya, a Diksha Mantra sampradaya. र दीक्षा मन्त्रको सम्प्रदाय छ। That is from the sons of Advaita Thakur, who subsequently gave Mantra Diksha. जुन चाहिँ अद्वैत आचार्यका पुत्रहरूले पछि मन्त्र दीक्षा दिँदै जानुभयो। Advaita Parivar, family members of Advaita Thakur. चाहिँ अद्वैत आचार्यको परिवार सदस्य। And similarly, there is Nityananda Parivar, or sometimes called Nityananda Vangsha. र नित्यानन्द परिवार या नित्यानन्द वंश भन्ने पनि छ। And they're described in Prabhupada's books that they were claiming exclusive rights to give initiation and preach. र प्रभुपादका पुस्तकहरूमा उनीहरूको वर्णन पनि छ र उनीहरूले चाहिँ दीक्षा दिनलाई हाम्रो मात्रै अधिकार छ भन्ने पनि घोषणा गरेका थिए। Descendants of Lord Nityananda. नित्यानन्द प्रभुका अनुयायीहरू। And their conclusions were defeated by Siddhanta Saraswati Thakur. र उनीहरूको सारहरूलाई सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले पराजित गर्नुभयो। And there are other sampradayas also in Bangladesh that are still existing. र बङ्गलादेशमा पनि अरू सम्प्रदायहरू छन् जो अझैसम्म छन्। Coming from Srinivas Thakur, Shyamananda Pandit and Narottam Thakur Mahashaya. जो चाहिँ श्रीनिवास आचार्य, श्यामानन्द पण्डित र नरोत्तम दास ठाकुरबाट आएका छन्। You'll still find the temples that are those initiated in their sampradaya are still worshipping in temples. र ती सम्प्रदायमा दीक्षित व्यक्तिहरूद्वारा पूजित मन्दिरहरू पनि अझै छन्। Particularly in the tirthasthans like Keturi Dham and Chottagram. विशेष गरी खेतुरी धाम, चट्टग्राम जस्ता तीर्थस्थानहरूमा Some of those sampradayas have become upper sampradayas. तर ती मध्ये केही सम्प्रदायहरू अपर सम्प्रदाय बनेका छन्। And now everything is becoming, I mean, ISKCON has, you could say, revived the whole Gaudiya tradition. र तपाईँ यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि इस्कनले नै सम्पूर्ण गौडीय सभ्यतालाई पुनर्जागृत गरेको छ। What there was still existing was very little.
जुन चिज अझै अवस्थित थियो अत्यन्त थोरै थियो। But ISKCON has preached so extensively in Bengal for the last 40 years that everything ISKCON is just become present everywhere, and Gaudiya Sampradaya through Siddhanta Saraswati Thakur and Prabhupada in ISKCON has just has re-established the Gaudiya teachings in Bengal. र विगत 40 वर्षदेखि बङ्गलादेशमा भएको प्रचारका कारणले गर्दाखेरि व्यापक रूपमा इस्कनको प्रचार प्रसार भएको छ। Just like Pundarik Dham previously, that was some remnants of different connected sampradayas that were connected, but they gave to ISKCON. जस्तो कि पुण्डरिक धाममा पनि त्यहाँ केही सम्प्रदायहरू थिए तर उनीहरूले इस्कनलाई यो दिए। Because whatever was remaining, they were unable to maintain the temples. किनकि जे पनि बाँकी थियो त्यो चीजलाई उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका थिएनन्। Like that also in West Bengal, many places ISKCON has taken over the worship. र पश्चिम बङ्गालमा पनि धेरै ठाउँहरूमा इस्कनले यो पूजा प्रारम्भ गरेको छ। Even in Navadip Dham, in different islands, the traditional temples, ISKCON has taken over the worship. र नवदीप धाममा पनि विभिन्न टापुहरूमा इस्कनले त्यहाँ पूजा आरम्भ गरेको छ। There was a question at the back. पछाडि एकजनाको प्रश्न थियो। मेरो छोटो प्रश्न छ, हामीले चैतन्य महाप्रभुको कृपा पाउनलाई नित्यानन्द प्रभुलाई खुसी पार्नुपर्छ भनेपछि नित्यानन्द प्रभुलाई खुसी पार्न हामीले के गर्नुपर्छ? To please Lord Chaitanya Mahaprabhu, we have to please Lord Nityananda. So how can we please Lord Nityananda? Nityananda Prabhu is the first preacher. Nityananda Prabhu प्रथम प्रचारक हुनुहुन्थ्यो। Shino Nityananda, Shino Haridas, Shabatra Amara Goy Koroho Prakash. Oh Nityananda, oh Haridas, you preach my teachings in every place. Sabatra Amara Goy Koroho Prakash. र नित्यानन्द प्रभुलाई र हरिदास ठाकुरलाई चैतन्य महाप्रभुले मेरो आज्ञा सबैतिर प्रकाश गर भन्ने आदेश दिए। Prati Gore, Mahaprabhu ordered Nityananda Prabhu. Prati Gore Giye. You go to every house. चैतन्य महाप्रभु नित्यानन्द प्रभुलाई आदेश दिनुभयो प्रत्येक घर घरमा जाऊ। Koro a bhikha and you beg. र त्यहाँ भिक्षा माग। Bhaja Krishna, Valo Krishna, Koro Krishna, Shikha. Chant Hare Krishna, worship Krishna, follow Krishna's instructions. कृष्णको भजन गर्नुस्, कृष्णको नाम लिनुस्, कृष्णको पूजा गर्नुस्। So you want to become dear to Lord Nityananda? यदि नित्यानन्द प्रभुको प्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने you take Prabhupada's books and distribute them door to door. प्रभुपादका पुस्तकहरू लिएर घर घरमा दिनुहोस्। Another question. Thank you so much for your wonderful class, Prabhuji. Regarding Pundarik Vidyanidhi, I think in Antekhanda there is a story about Vadana Sasti and Pundarik Vidyanidhi. Yeah. So at that time he has some ill feelings towards the servant of the Jagannath, and in the dream Jagannath slapped him as a blessings. So he was so exalted, associate of Chaitanya Mahaprabhu and Vrishabhanu Maharaj himself. So how to understand? Yeah, that's very wonderful that you mentioned the Lila described in Antakanda Sri Chaitanya Charitamrita. र चैतन्य चरितामृतको अन्तखण्डमा भएको यो लीलालाई तपाईले स्मरण गराउनु भयो, त्यो अत्यन्त सुन्दर छ। Every year the devotees from Bengal would go to Jagannath Puri to associate with Goshundor and perform Rath Yatra Mahamahotshav. प्रत्येक वर्ष बङ्गालका भक्तहरू पुरीको यात्रा गर्नुहुन्थ्यो र चैतन्य महाप्रभुको साथमा रथ यात्रा मनाउनुहुन्थ्यो। And they would remain 4 months and then return to Bengal. र 4 महिना त्यहाँ बसेर बङ्गाल फर्किनुहुन्थ्यो। And then Kaviraj Goswami mentions that Pundarik Vidyanidhi Mahodaya, he didn't return to Bengal, he stayed in Puri. र कविराज गोस्वामीले वर्णन गर्नुहुन्छ कि पुण्डरिक विद्यानिधि महोदय चाहिँ बङ्गाल फर्किनु भएन, पुरीमै बस्नु भयो। He was very intimate associate of Swarup Damodar. र स्वरूप दामोदरसँग अत्यन्त अन्तरङ्ग सम्बन्ध थियो। And it's to Swarup Damodar that he reveals that he had this dream where Lord Jagannath came and chastised him and र स्वरूप दामोदर गोस्वामीलाई नै उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले यस्तो सपना देखेको थिएँ, जगन्नाथले आएर मलाई पिट्नु भयो। because he was questioning the Odan Shashti festival where the devotees of Jagannath, they offer the unwashed garments to Lord Jagannath. किनकि ओडन षष्ठीमा जगन्नाथ भगवानलाई नधोइएका कपडाहरू चाहिँ लगाइन्छ। So he is questioning, why is this? त उहाँले प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो किन यस्तो गरेको? And then that night in the dream, Lord Jagannath appeared to him and was slapping his face.
र त्यो रात्रि जगन्नाथ उहाँको सपनामा आउनुभयो र उहाँलाई चड्कन हाल्न थाल्नुभयो and chastising him that who are you to tell my servants how to serve me? र उहाँलाई गाली गर्नुभयो मेरा सेवकहरूलाई गाली गर्ने तिम्रो के अधिकार छ In the morning when he got up, he saw his cheeks were all reddish. र बिहान उठ्दाखेरि उहाँका गालाहरू राता भएका And he थिए was explaining this to Swarup Damodar. र यो कुरा स्वरूप दामोदर गोस्वामीलाई वर्णन गर्नुहुन्छ So this story is well known in ISKCON because it's in Chaitanya Charitamrita. र यो कथा चाहिँ इस्कनमा अत्यन्त सबैलाई थाहा छ किनकि चैतन्य चरितामृतमा छ But this past time of the meeting, there's a whole chapter of Chaitanya Baba, of the meeting with Gadadhar Pandit is not so well known in ISKCON. तर यो जुन गदाधर पण्डितसँगको भेटको बारेमा चाहिँ इस्कनमा त्यति व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन And Pundarik Vidyanidhi Mahodaya, he's mentioned in many places amongst the dear associates of the Lord. र पुण्डरिक विद्यानिधिलाई चैतन्य महाप्रभुका प्रिय पार्षदहरूको रूपमा धेरै ठाउँमा वर्णन गरिएको छ So that's it. त्यही हो Yes. Hare Krishna, thank you so much for a wonderful katha, and also thank you so much for sharing your heart with us. And as you have mentioned that the instruction of your Guru Maharaj has made great impact in your life, and now you are realizing. And you have mentioned that the relationship between Pundarik Vidyanidhi Mahodaya and Gadadhar Pandit, they are the great match for Guru and disciple relationship. So you have told us about the story of their initiation. So I really want to know that how their Guru-disciple relationship further develop and flourish. Is there any certain instruction which Pundarik Vidyanidhi gave to Gadadhar Pandit, which has made great impact in his life, and from which we can also learn how can we develop good relationship and understand about the Guru-disciple relationship in our daily life and how to apply in our lives. हरे कृष्ण पहिला त धेरै धेरै धन्यवाद यी लीलाहरूको विस्तार गर्नुभएकोमा र आफ्ना हृदयका वक्तव्यहरू हामीलाई बताउनु भएकोमा र हामीले विशेष गरी चाहिँ श्री पुण्डरिक विद्यानिधि महोदय र गदाधर पण्डितको भेटघाट र उहाँहरूको दीक्षाको बारेमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ र हजुरले पनि आफ्नो गुरु महाराजले दिनुभएको आदेशले कसरी आफ्नो जीवनमा असर गरेको छ भन्ने कुराहरू सुनाउनु भयो त्यसै तरिकाले पुण्डरिक विद्यानिधिले दीक्षा पश्चात गदाधर पण्डितलाई कुनै विशेष आदेश दिनुभयो र त्यसकै कारणले गर्दाखेरि उहाँको जीवनमा कुनै प्रभाव पर्यो यी कुराहरूलाई हजुरले बताइदिनुहोस् ताकि हामीले पनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो गुरुसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गरेर यो अगाडि बढाउन सक्नेछौँ Well, that's a very good question. एकदमै राम्रो प्रश्न हो Very important. र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो What was their subsequent interaction and what instructions were imparted and how they were applied by Gadadhar Pandit? A very good question. र त्यसपछिको उहाँहरूको भेटघाट कस्तो भयो र के उपदेशहरू दिनुभयो र आफ्नो जीवनमा कसरी लगाउनु भयो भन्ने कुरा I haven't heard much detail in that regard. यो सन्दर्भमा धेरै विवरणहरू मैले सुनेको छैन But there is one specific point that's mentioned. तर एउटा कुराको चाहिँ वर्णन छ That subsequently Gadadhar Pandit he was sharing with Mahaprabhu that he was somewhat, I'm not sure what word to use, but there was some concern about his chanting of the Diksha mantra that he received. कि चैतन्य महाप्रभुलाई पछि गएर उहाँले भन्नुहुन्छ कि उहाँले प्राप्त गरेको दीक्षा मन्त्रको जपमा केही समस्या आइरहेको छ What it exactly was about his chanting of it, you have to look at the verses again exactly to find exactly what his thoughts were. र कस्तो किसिमको त्रुटि भइरहेको थियो भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि चाहिँ ती श्लोकहरूलाई फेरि पल्टाएर हेर्नुपर्ने And he हुन्छ was considering about hearing the mantra again. र उहाँले चाहिँ त्यो मन्त्र फेरि सुन्न He चाहनुहुन्थ्यो was desiring to hear the mantra again. उहाँले त्यो मन्त्रलाई फेरि सुन्ने इच्छा राख्नु भएको And थियो at that time Mahaprabhu, he warned him. र त्यस समयमा चैतन्य महाप्रभुले उहाँलाई चाहिँ सावधान गर्नुभयो He said that Pundarik Vidyanidhi, he is your Diksha mantra. उहाँले भन्नुभयो कि He's your Diksha Guru. पुण्डरिक विद्यानिधि तिम्रो दीक्षा गुरु हुनुहुन्छ And that you should not hear the mantra again from anyone else. कि यो मन्त्रलाई तिमीले अरू कोहीबाट सुन्न हुँदैन And that he will come again and again you can hear the mantra from him.
उहाँ फेरि आउनुहुन्छ र फेरि उहाँबाट त्यो मन्त्र तिमीले सुन्न सक्छौ। So that particular instruction is given in relation to the subsequent dealings between Gadadhar Pandit and Pundarik Vidyanidhi Mahoday. र गदाधर पण्डित र पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको पछिका लीलाहरूमा यो कुराको वर्णन आउँछ That one should only have one mantra guru, कि जीवनमा एउटा मात्र मन्त्र गुरु हुनुपर्छ, but one can accept many shiksha gurus. तर धेरै शिक्षा गुरुहरू चाहिँ स्वीकार गर्न सकिन्छ। And that conclusion, that instruction we can see from the example of Pundarik and Pundarik Vidyanidhi Mahoday and Gadadhar Pandit. र यही शिक्षा चाहिँ हामीले पुण्डरीक विद्यानिधि महोदय र गदाधर पण्डितबाट सिक्न सक्छौँ। Thank you very much for sitting and giving me the opportunity to share these pastimes with you. त धेरै धन्यवाद हजुरहरू धैर्यतापूर्वक बसेर यी सुन्नुभयो र मलाई अवसर दिनुभयो। It was very inspirational for me मेरो लागि पनि प्रेरणादायी थियो to see you come each evening, हरेक सन्ध्यामा तपाईँहरू आएको देख्नलाई, and even at the end of the session have so many interesting questions. र कथा पश्चात सुन्दर प्रश्नहरू पनि सोध्नुभयो। So I'm inspired to carry on and share more of these wonderful pastimes with you in the future if Krishna so blesses me. र कृष्णले आशीर्वाद दिनुभयो भने भविष्यमा पनि यस्ता लीलाहरूलाई श्रवण गर्ने अवसर मैले पाउनेछु भन्ने आशा छ।